for no midi the diner and she Hamilton. The mama time Odi Ahenkan show Sweden now you say baby yeah. Odi Ahenkan yo now Good engineering, we have the corruption and good pharmaceutical. Good engineering, we have the corruption and good pharmaceutical. Ahenkan 93.3 FM. Asem Radio Papa. We ma gana fo nyina na Ahenkan fmati fo nyina ache. Bibia abakọ de. Mo ho ye ma fi mu o. Ba bi kro mu ache rough. Ye dipa. Obi adwuma ne ye ntianse da ni adaje sa. Adumura na hu yamabo. Asa yeti watchimem. The best radio station in the East, Ahenkan 93.3 FM. Achenkwana na minumbre mo Ghana's international killer bobonia. I am your original Buzigima. Ebra Sosiano Baba Nkoma radio so. Ebedin Sambi Nkoma. Ebe jiari. Etu tuanfo. Nyama action is wesu. Toss nangode. Kwa kuwa nim kusibu adum. Producer kum co-host. Onuswa. DJ on duty. Blah nursing. Kwame Asante takes us live on Facebook. Ebo anopa no nduani apagemu. Ye pagemu bena sports update. Odi ni nyina aba. Sada Marika mama na FM Odi Ahenkan Kwame Yeboah. Jumadi ni din dia Asem dika. Ye mpotam ha ensem e wose ye ka. Na abua me mpuntu oba no. Eni ye bekan. Ye nana konti anopa mi cha o. Achima babu ba hima ma me mi cha o. Nu pomba kwa de. Nana adonten hine akura no pa wodi hia mi cha o. Muna misumwo. Achim abu benkum hine. Nana ampem. Opani mi mwaji o. Timbanu fo mu akroma na akroma tatantanza no. Hey. Ana abu na MC ni free. Oh that be no we dey amfata abu fo. Kromu futuo no. Ye ani mugwazie ni. Abu kromu futuo pa ni. Hey. Nanzi amekwa ma fikira finza no. Arawo. Nandini ya kwa na seba. What about town? Dabio Tina o aman woni ska no beda da abuabufu ana sasai. Midwin wa me ntiase. Me am midwin wa me ntiase o.
Say abani saying dabio abwabufu tuom baby. Ana baba tutu krom. So ba gwata wo be ikota obegu kota. MC free akrom ho. Ya maame no no. Honorable Victoria Adu oya maame aboabo de hye pi. Onyan pato a. Na honorable tu krom futuro pa ni ye. Arawo. Pim. Dabi mi dwe wa menti ase ade ba kwa me di bonu nyanfo kwa me asia ma ba so obedi sports minister no abanka zo onsi sports stadium ma ko tan wo Ghana ha onya abo anti no ko si ba ko nkrom uyi na di kura wasi na nkwade MC free akromo ozi akromo tan abu kroma tawaf hey edi inti mu humri ware mobo enfuto pe bibi gasaka kana beba Achenkwa na onu bremu ni Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajinedwa odwem wedwem obedwam ngonyam zai ukuro mu futuro se beda na unwam tiwe kamede awo bi di machi ba abo a Ahenkan FM dan nyina ho yefi Ahenkan FM dan ho nyina senye ya aban na beda da yen aban eno obeda da enti sababofo si ati kuromu ha na aban da ne anya hwea ababofo ye dai medase nyame na miko sofo kofi oduru eno wo se se wuti kurom na aban beda da mo se mi beyi kwan betutu kurom na mfuturo okumu na moto na mo nkasa mo yere mo to bo ansa sofo uye nyame nipa to kasa aya to sebe question na mibusa wo se aboabo kurei mo MC awfra chima aboabo na kwantin yo de hye aba oba hima papa bia wanse na ozu akoto ye na bankum hene na aboabo adonten he kwen barufo nyina samen man ka ho amukachi na no Ahenkan fam nya wan ya kwa wok woni ya na ekọ nyame nsa no ayade na ewom kromafo no samuti krom na banda adam mewe nu onye no be tu krom a na muto na mongasa mo yeden o share sofo mi so mo yeden o share inti ubasi yeden hey sofo tobo me ka ho bi mi fu abo mo yare me ka ho ana o share kete ubu afu hey that's right pam ko woninko ya muadie no woninko
Yaba usum yaba ni aba no nso aba ponsi maduasam yenu oda ma me chemo na mo ba ko de aduntumrem he akwa mu achi o obani wopom ye achianse hene nana odisha me mu achi o ahenka afamatiefo samu shalai ena me ba me du asama kase ana me fa doctor bi no oba hoda minim no wonu oni me ame se ahenka afamfo kam ena opa me abo zige na mbo break cho aso boss me ko oda o odi mba kwara me so why not nam de ni bom ena wa twa 7 nam se me twa 7 to 7 o better me kam wa twa 7 me na me twa 7 bi o twa pa nam se me twa nam se ha draw ti dia ba ne sai Odi amame nkwa omano so mi ninkomo bi enwie na yentoa from Asamanka city oda nkomo ne so Mizaka opani bako awa homa ne so sa pani eno yo titani awoda eku ayato din se Achim Abuabu Royals Association Republic of Ghana we abuabu adisha watu kwan kopemu abrochire ne nkran miamia eno atikom timpone se womo de boa Achim Abuabu man no na mobaka abuabufo sa kwe o madwen se abuabu pitch park no tandodo iti ye baba ye ne kama confirm fidie be grade park start so mu dua green grass na bande ba se hey munyaye ne ye be astrotef de amamo ene ye se rade da ase ke ancha se anka mani amana so sai na danko da do aban da ye wete sam abana ma ye be pemne obi anso nka hwenkire ye MC nsufri ekuromu asem kese na aba no to aso na mu se da bi se abanzo be park ne dia baby abuabuma nyina abodwa ai fe ne de background so no na nampubra rekon na oye ohene ya memfa ne kra esie ne bra so ene ye na bia na atiti se kontibi enzuo to a egya wadwo uye ya obepon obete pakan inti mpanfo ya wadwen se ye besiesie ampani empa be abuabu de background sa ai fe se ai fro no nenei womzo madwalai Achim Abuabu Royals Association se omu beye demonstration chenchenche bia anhwe binsi wadan ne potem hada yenko chairman ho ni musa no oru akwadwa da kwa wadaroma yemo achiba Ahenkan 93.3 FM so ye nyo Kwame abani wo pomba kwa de nyame adum me ho ye pa metia watiefo nyina ne ababoma nyina so anofe we ababoma da wase ababoma je so na eja mi free nkran bedu ahomachie na bedu ababo na mi ja ho na hoye sabri nso enkran te san o nyame adum nkan ye boko okay adum na enti yo abani anopa ye frawa enye bone anoma bi na agba hwrema gu asum ne yese eja ati abisani agro yenye ne ntie se Achim Abuabu Royals Association awo yo titani amodano no mu fa adwin bi se mo ehun sakra bia wa Achim Abuabu town rose na mo de oye kire bi ebetintim so opani ya no kura na nya no kure Kwame no kuro do na em se benefo se so ankasa otiri hu ayi yi bone Tell Odi kan no Abuabu mine aban bi obebe no Abuabu mine mano omo support especially entity aban support bi a omo hia fi Abuabu mine ho ne de mom eduru abatu ma eto ne pepepe edu se tutua omanma aye Abuabu fo ensu tua to ne bi nanso eba no empuntujuma na ne Abuabu mine se de Jones obo akoko no ye share asese e be party se nei enya ban odi na no betu mu aka em se party nkam emrante ne mabawa no omu di agro park en sensan wo so anka e first sensan ne ati eno no aban di ne sabe kan yi eni se ne yehu ni na ye betu aba no na ye nya ne ntie se aban sa Abuabu town rules oba be yaman Kwame em sa Abuabu de o ko sin se de me ko ho sia omode musabe kan ya as a gates ni ye use den futuro ni ade eku Abuabu man edi yentumi ntrasin ye hwehwan
na mpanifo sɛ intensifokɔ wɔ bi anum enso yɛgya fita na emse mredru ɛsɛ aboaboman ɛne atoma aboabo royals yɛka yɛn ntoma bom ne yɛti intensifokɔ de kyerɛ aban no ma ne hu sɛ ɛmoa na yɛso yɛde boa ɔmo sɛ dum pɛmpɛn so ɛsɛ ɔmo so twɛ ɔmo ani bɛhwɛ yɛn a ne yɛtie bia na ɔmo so twɛ ɔmo ani bɛhwɛ yɛn na yɛmo de ayɛ yɛn akyɛ dodo nti ɛno nti na ote no mframa say a planning demonstration no deɛ sɛ ɛnɛ animu ya yɛntumi anya positive response bi a kyerɛ sɛ aboabo kwan no ɔmo bɛyɛ ne nane kyerɛ ya ɛne demonstration no ɛbɛba so live and colored na ɛbɛsen demonstration bi a yɛbɛtumi asi wɔ akyem ɔdan mpatam hɔ Kwame na obisaya na ne ɛwɔ hɔ no sɛ demonstration to be baso dia owura kwadwa da kwa ebe ya bakwasam kɛseɛ sanse agya yɛ nyina boabu kodua man ne firi yehu sɛ yɛ ne fi ye ɔyɛ kyerɛ bia yiniti ɛfa sɛ aban kɔ watwa boabu ma agya da bia boabofo to aban to aba enkanka ne MPP inti sɛ demonstration e baso dia ebe ya bakwasam na sa demonstration be baso a hwan ne hwan ene betim di ne ho agi sa demonstration mu bi Kwame ni edi kan no sɛ ne edi kan no empanifo sɛ daakye ne yɛ mabunu ne dia nti ɛno nkyerɛ sɛ woyɛ ɔbabunu na o tra hɔ na daakye naba ɛsɛ sɛ wofa o start na o yɛ ne ɛsɛ sɛ o yɛ bia sɛ de bɛ aba the time daakye ne bɛba no na o yɛ prepared deda nti no obi bia o yɛ aboabuni obi bia o wɔ aboaboman ho dɔ akyema aboabo ro yɛ ama nyinaa ɔma ɛwɔ Enkran Kumase ɔmo ɛwɔ aboabo krom hɔ ɔmo ɛwɔ abrotire nyinaa so ɔmo ntumi mba koraa ɔmo de ɔmo sunsum ni ɔmo pepa ɛbɛta akyi na demonstration no etumi aba so na yɛ aboabo man nyinaa demonstration because sɛnea me no kan Kwame ɛkwan ne yɛ a me no mi yɛ tinkran o sɛ na hia na bibi si ne yɛ maa yɛ a ɛkwan ne yɛ ntumi mfa yɛ ka mfa so bi me mo aboabo man na mfuturo kubum no aboabo man na ɔmo nam kwan fon so de bia no ɛmo ɛna ɛsɛ ɔmo de ɔmo ho ɔmo to ɔbɔ yɛ de ya no ahemfo ɛne mpanifo a wɔkrom hɔ nyinaa no ɛyɛ ɔmo asɛdeɛ sɛ ɔmo nyinaa bɛba bɛka yɛn ho na ɛyɛ demonstration a yɛsi yɛ bɛyɛ yɛntumi nyɛ na nyɛ kra bɛhɛ ɛfi sɛ yɛsi nyɛ nyinaa na abusua ɛsa enti no ɛsɛ sɛ yɛtumi yɛ demonstration no na ban ho sɛ ampanyampa ne nua ne ampai aboaboman so ani abre sɛ mpuntuo na ɛkɔ so wɔ man mu no yɛnso yɛ kyɛfa kakra wɔ mu na ɛsɛ aban timi de man enti so obisaya ɛyɛ ɔmo ɛsɛ sɛ ɔmo join ne de aboabo ni bebia a ɔwɔ ahoɔden deɛ ɛyɛ na sɛdeɛ sɛ ɔbɛba bɛ join the demonstration no we ɛnyɛ partisan ɛyɛ aboaboman ti ɛna ɛyɛ den yɛyɛ saa demonstration Kwame Chairman said you can babu de yede taba pa na ende so be pia babu krodua mu a chairman owura be ho me kam ma me akua frakoma nan owura be ho na de e kira manfo adwene se eja nyankopon ya adum na na dodanko akufo ado wo pampanfo mbedo odama no yetiri yeye e ma ya ma me a yentini hu gya ene yensini form former assemblywoman Achem Abuabo, the current municipal chief executive officer Brim Central ononyamfo Victoria Edu ono no ya banka chipani ofra Abuabo people na yakuro mu kwan sabe yehu se medibet na eyo saba na eyo se MP na eyo se MC na eyo chese wonwunan ena kuroi abon futuro se ko na wobekurom ha chama areho nkwa nti se MC free yokurom na yenhye de hu bibia wo ye kwan no no se demonstration e ba so na ohin bia ma bia reje so ohin no asababo mfa no ho oh na Kwame ne me kan die se ebenifo se amfo na kire ne nto aso enti se wo yo ohin ne wawo kurom na se demonstration ne ba na o decide se obeyi hu afri mu dia emeburu no so betu o mo hofo emeburu betu ye hofo because yentumi ntina aboabo man mu na se ne e kosi se de o kan futuro ni ade futuro se de yare ba o de aze ko yi mu asika nim na de bia futuro boy na se nyame a anya dum na yare ko bo obi sesia na tututu na oda ho na wan ne kosi enti no eyo obi a se de ohini bia se de se de di kan no yo ohini na se mre ne dusu na ye best akọ na se akọ ene o akọ to adwen about it but no is just an information tie dru ho a
as a song, he be adding who Jim. Well, I found one Jim Lydia. Tell them Dick and Kano. I think my brother has been to your home. Abu Mebunu and to be to a home. It's in no Sunani or Honon. Mammy Victoria there. They so say, I pay a case OT. And you know, the obituary and the many be a Nanka demonstration in Kramas on 1 year. They mum say, yeah, Tiomon can any demonstration Omupro, a bebasso. Chama kwadwa da kwa minim no ye nipa bi a esane suku a wakwa kwa nim nti odadin onhyeda nye heja na ene onne a wode kasa wa henkan 93.3 FM so di adanse se anibire aba chama de na apusu nti a asa no pai onne wosoro asa anibire kakra ba no emfuturo no na ewa hia na se empuntu a ye twa yeja na ewa hi Kwame emfuturo no ha dwen pa na mum eye empuntu duma aboabo de ase yenka ye friend say on my Ghana na aboabo man ka ho ye next door asani krom nyina start ever since I mean nyini from aboabo minyi ya besi nemrem mi hu se kota ba ku say ko aso aboabo krom emra hempa hin ye ntna sia matade we nkoso na ye bia ye citizens no omuntu ato ana enyina ye tiato no na esisi ye di your mind ye this ye tiato na se ye friend puntu juma no ye chene nduru ye so dia e dem di kan no Kwame entes kokko na obi anum so de bia ye den ye tifita emre du se ye entes kokko de kire aban no it no bia o ye involve bia na so hu na de so omu ya aboaboman omu ya ma aboaboman omu nya aboaboman then you say MPU say MCU say aban na nkata we are demanding what is due us. That is all we are doing. We are demanding what is due us. We bisa akese bia ye see aboabo ya kwan no omu meye the park no omu de omu anu be boss and a park na since and was any say ya akwan ne de it is not negotiable omu meye Chairman Tisameti wasi ya adia ba ku pe ene betima stop demonstration no adia ne say animu ya wamu samra kwan so no mo mesha ase enye achema babutan rules no anya sa nananum ahema nananum ahemfo ani kuro nyina bagi twi adi demonstration atintim so e wa babu kuro duam akọ na akọ kire MC say sesi ade eja kusie wapu adwe anamboa enu anu no Kwame enu anu no enti akwan ne de ena yese ye kan tonight ena ni tire ya omukofa machines abegusu na eye you ye be monitor to se kwan no mbe ye wi ye be monitor to se kwan no mbe ye wi se kwan no ma anye dia ene ntesikoko no ye beti Chama kwadwo adakwa a wo na woda achema babo royal association no mpanufo se bempraduasa wade baba wo obi anso mfa ne sabenkum enkire na jafie achema babo royal association nyekuo keke eyeku amonso mu play role in the development of achema babo ti se bibi nkoye na wo ne wo dom mate agina sambo demonstration mi Odi Ahenkan Kwame Yeboah metaa machi na me so me de me hu ba nkese ye ba fan world cup sense ye ntra ho madabia obi mfia sika enwa na nkasa ye tuka afiri ye kru ankran abeto aba abe contribute to the development of aboabo ye famu de ti de fata yen no na chema waka no e wo so me de ma anya sa demonstration de life and colored ebe ba so chema so wo bibia be katwa to a na fiye fonsi ya kata ewie de na me ma aboabo man nyina nso afisia so em sa fie me tumimba aboabo ba me mo bibia afisia pa na yen stress ye dey akoma so bia no ba de ne be ya man na obi anso nya na famu de se de be ya mpuntu kakra ye se ama aboabo man no ye betumi anya e do bibia ba baba aboabo ampa chon fa tade fita ma o na da tade fita ba ontimi hye mate Kwame Just God Ma is the president or the chairman for Achema Babu Royal Association. Mr. Kwadwo Adakwa, Joseph Kwadwo Adakwa. Menena nante ache mi usen bu afu seda. Atiamu bi. Mamuntini so mi be bia telephone na ma ba and subject by subject no abem.
Muba was a day. Or he never need any party. I say, when I'm to about my MPP. And I'm Kwanya. We have a ball number of financial book. So watch him up Abu Krum ha. Pacho chairman. Kwada Kwakasa. Demonstration Ubaba now ma. Now do Hubajima now for Hunim. Pacho number be 020-1944-485. Abu Fon and a 0554-820-910. Ya gwinya my home. Program ready today. Asem dika asem no ebesieka. Yajma that for himself. Edin. Who can crapa na wu obi. It was all time and your time. So who this guy ga betu tukrum. Aban who this guy be kwa ga betu tukrum. Betu tukrum ababu krum tan. Ma for yenwa. Amengwa o maneso. Hello. Hello, good morning. Morning. Wada. Chema mwani na o, ye ni abre wa ha. Oni shaba me mwachi o. Ni am laughing, but that's it. Bako na so e. I got aroma, me ho yepa. De nyame azimba jo fro sana ka se frɛ. Wa kwala. Ba jo se. Wa kwala akolo mi. Akolo mi a. Bibi aboko de akolo. Oh, adum odi me ho yepa. De nyame ase akolo yanko. Odi no kwani nyangu pani mini ya kwa ho na reho na ebufu na etan. Na so kasa so ya kwala. Ana wunyi. Ebi na wo face ye ngwala face. Unya kwala kan wadwen. Odi onzo. Obi pewa buwa, obi wa no a. Opa bibi da tag o se de be ya obi ya o say like so obebubu. Na na jo na me ne nurse me boss nurse ni wa Ahenkan Kwame ni di ho ko. We don't know say na ma plan ye wie design de nyame ben na ye. Wo ho. Koye we me na me magana ba bi o ton bank. Wo me be to go tesi. It's organ will feel when you or no so yale. Means to me, camera and man, maybe a poor idea is more to go to see a fan. Mamma, what your bill come and queen your master go to see. Yabrunian when your master. Munya de my yen, your kind so ya palancasa, and a woman wadi. A time will come among when you are the Nipa Bay upon one hand and back and you shall come because of the airport upon any. What is the demonstration for this? My squad be a prayer. I think I'll be demonstrating first one be after one in some. Nase, Momudi Candia, the entire Bomodiano, the Viviani and Martini up. They are dealing them personally because what they are doing is nonsense. Tobo. Memoajo. Hello. Orisha ba memoache. I am here. But you're from Odi Ahenkan Kwame Yeboah, was your frozen. Ya wise. Jumede ni di Asem dika, abu Asem ye dika ndi atiano. Ede na aka fa. Yo kan le kwa le na nkwala. And ya abu you who put you free. Me de bia meka bus stop no. The free bus stop Ahenkan ho. Time rough. Mama for moto and there. You do on that accident down on a buffet to go so. As a panini crew. Mama the baby. No correct. Because when for kuma pa you hold your moya boabo. The bia yeka. The bia yeka. We put through free MC kwai so eko. Kuti pentecost. Inti mini anyame aduma demonstration e ba so a udi hu ba jimu ana. Nana, me number 1. Me da so. Hello, good morning. Good morning, Odi. Arisha ban pa chwa from Odi Ahenkan Kwame Yeboah so frozen. No, Tiaso ba ko. Tiaso. Odi. Hello. Nyame aduma, they have support mo pa serious. Okay. Because puntu de ehun hia. Me problem ni say. Mimi problem is say sabe na yo mfuturo kakra obo de na wo betutu krom na wonim sa wontimi nyina na betutu krom Odi ya be block road na ko your down road nu ayi ewura man tama be block nu nyina aba wa kase wo nyina obi ya be block no simple car tete me no ya wen we every so pacho Abraham na so me fani pa miensa ka wona ma to am stories aka so na nsem wa ha be pro ni nyina. Hello, good morning. Good morning. Mbacho wadana. Munyini fra o mano so. Ye ni agro ha o. Ye
Yani abri yo krom kwa sem futu okwa be ja zere o dan paso na be Masa me mo ache Me do so a What is your by France na ka se frɛ Awon ye wani Na wanchi ya ka bo abo asem so be ka bo abo asem ni Jaja ben fo so ko sa bo bi su ni so ba Ka te me se he so le so en ka je so le so Wanchi yanko anwa ko Eti why are the ba so apa sa se mu so that dey be America wanchi town road you know Yeah They are boss efuto yes the same thing emre wa ti ti go tem emre kenya ti bila emre wa na ti ngbo na dem go de manya go tele bi na mafo atigum mata omutunya etesko ko yes ya muti mu je yes ya betie de ko je ya be bo kroma na nipa ya be so me say e ka we mi amefa to so me ka ma me na ya ba support mo ye mu de na mo so ma support ye ni say ya de me da so hello last but one me mo achi Odi. Papa na pombo kwa de frost o ka se frɛ Me adom, me dey in the Sanford aboabo. Yeah, me aminu no yanko Sanford. Ai, Odi Asem you go for bay. Asem be ya. It's about time say yen odan kasa na aboabo. You do me be say ye to ya ba na ye tu yi. Abato ye to aba ye de brim puntu. Tietia. 1992. Aboabo nji MPP muda. Ezo hwe uje bibiki to we di amakro we hwe kan o hwe fa abo. Mama NDC mponye yese. Sebi kamo NDC mponye yese. Na NDC na muntu aba ma om. Na say ene obi anim say NDC dey ababo to aba ma NDC. Okay. Ibi komu imo mu yese mpo na kenka so wanya hwe ye omo mpo no mo ere. Omo yese. Mani mu akrofo atia hwim sa ma ge ba ko. Me say yeli abaya ne nan. Odade ma me o ka say. Odade ge ne nan aho ama atia odade. Hey. Asem we dey e was say you na ye sorry ye ma MC ni say so at least kakra na was on my no mo fa my en so ye deserve bi Tietia me no ya dwemi nua o ka na dwen last call for that Wabu story. Hello, good morning. Hello, good morning, Odi. Arisha Bampa from Odi Ahenkan Kwame Yeboah so frozen. Achimwanchi ya usu abu asem ne ka woni anwama bawuram kona mitio. Oh, Udi. Adia MPP aban e de ekwan ode e fa so de enye kra o. I don't know. Adum na mbengum. What betutu wanchi na aye gates baby o hono so awonye. Me hwe futu pa e boye ene mrewa idwa na do a omutigum mo so to gote. Na me wanu sana adwukra mu kwan mu trafie. Oh, abrewa bi o hono ma say oni akola oni tie nti. Okola ni na tutu kwan. Akope ko se bi. Okope bibi kakra ba bedi. Ubo hunu akoko wura gote. Oh, eti yesra wom. Say the MPP when she yes va bro mo pa ne kwan a wo de fa so no. The end there, ya da so sanya dream mum. The MPP ni NDC there. Yempo bed no medi ani. The piano call the bebo, the one the bebo. Jeje get crown of the buy the to amano. Any ajiwe. Over the first year new year ho. MPP ye new year ho kra. Very futura boy. When you kwan ko sikade ni na say ni na mo nwe ho mai. Ana sikadie na. Yada asio. Ubaba boy ya babu demonstration. Ya baba ye wie ya ne ye ba wanchi. Tietia. I said no boy. Me so wo shade ya. Ya look at me pe. I'm ready to basso. Aha. DJ well play. DJ we Odimakuti abopa. Brad Nessy. Na ya no one say na me. Sadia Sanford can form 92 bepim this time. Busa won say quota yegu amanfo krom wo Ghana ha. Ababo bia so ada. Ebi so ababo kwadua mu ha da. Yeah, nka Ghana ho na. Udi just join me on Facebook. Enya ababo krom nya baby ni. Anaze we nchifo no ha. Ababo no yini ye udi wa hwekrom. Yakwa ka mo se yetan ban ne yetan MP ene yetan MC na. Wan na tan wan. We bi antan obi amasa me ka cho pray. Why na contract wo sign? Why no ko sign abu contract no? Abu fu atu abama mu anopa wie numre sa dia modi do masini. Dia modi da abu man asini. Hey, yisi aye timi ka bio.
MC free your chrome, Mammy Victoria do on Onyanfo, over your chrome, into your chromatite sequence by Yankee Anutum. Yankee Anutum saying, we will not allow anybody to insult anyone, but we shall say it as it is. Judge money, I ain't get from your back of what young nanny, young nanny, I said the primpuntu and amboa. Now, there be a come on for chromism. A tuntumrum, ye kind come and honorable MP, Yamishrano. Oma kwa taka tuntumrum kwanya. Wa hianga sa ba Ahenkan fam so, telephone so, na all tonyo, mitiabi. Kwa gwa nim kusi boadu na interview. Kwa kumeboa. No himwa tonyom. Da Ahenkan fam ase. Na yan kama mfo kuro de na nyeye. Na ye kuro ma MC free ha. Wo free kwamu no. Na kuro na tete se kontebe. Ana kolo mi aka yakaka musu obi yakwala. Meme to me yakwala. Kwa kwa nim kusi boadu oyakwala. Bra na nsi enyo wo na mpa nkonfa no. Oyakwala. Rise up Ghana, rise up Ababu youth. Demonstration do no maybe dey better be power ni so ofie no. Ye make kam na wo de be fa kwan pa so. Ti Ababu kroketua wei. Efiri papa mu ni ho. E ba hembubo ya no akọ Jamaica. Na nka mo gudie wura to krom ho. Akọ Ababu kontin hia mfie ni mu akọ level ho fine. Na ma besi akọ MC kwa ne kwan nye. Na be MC na ngasa te ko ne futuro kuru ne chi. Okay. Why friend. Now me producer go him no be them say on friend my be am say I on friend. Me so wo share. I don't know. Anybody pan no. How? Nana do be sia ko dan no ana mu Jimmy card say event say abo 3x4 begu ha. Buda mun tell. Hey, who sure say post be chewa unye yi o. Post for the obu ni de be mom ye be tro card da ko mom say be demonstration. Ni amom date no. Demonstration de ade betime sia no kwan. And say mo ba be kwan no. Apart from that, nobody can stop us. Ye be kwa na mba buye nyina kuyen. Because ye no an say na amen. Ana na kolomi aka no. Some force so de beto so. There be a mu pe vote ababofo de be mamo. Abu is die hard for MPP. You can't take it from them. There be om to abama MPP. Mumu kota Abu krombe biada. Kota egu Abu etwam koda. Ekọ ye nyina ya hinkuru achemu da. Kenya sanka Abu. La ilaha illallah. Debi na behu. O baraba ige. O bebe se o be dia u free. Na u magadia u mu bezonzo wa. Debi na behu. Carry onu. O baragba ingbe. O bebe se o be dia u free. Check it out, y'all. Mana, na. Odododo. Aba ugwe nti ube traba penny. What do you watching you live inside the Hafo regional capital? Goso. Good job. Keep it up. Regards to Honorable Stephen in team incoming MPP National Chairman. The from Capito. Watching you live inside the Hafo regional okay with the baby. Affair Daniel, Odi Ahenkan, keep it up. The good work, my brother, me that's your. Comments up pillar 2 so the more fire. Thank you for your good work. Regards to Mary Posh, incoming MPP National Treasure. But comments up pillar 2. Master Planner Junior watching live from Kintampo, Abozege, Killer Abobonia, grandson of the Queen Elizabeth, British Burger, more fire, Doctor Midamasi, Bebre. Okay, ya babu ekwan so no pay ti yasabo hwi ni akomede bet. Wo mo anam senior wo mpotemu ha.
Works and Project Committee Chairman for the MP. Nidini Orua Eric Nkansa. Obani wadaroma ya mwakwa baba Ahenkan 93.3 FM so. Many amedasi. Orisha na pono ba de. Onyame adaroma na monso Nyankupa hu ye mabo ya hu ye na nkonkonsa adwuma amoye aboabo na etan. We smart o sere ma mabufo na kofom. Obani na achima aboabo kontehene achima aboabo ba ahema. Ani kuro mpanifo. Ena achima aboabo Royal Association. Chama oru akwadwo adakwa se mimusa mo se aboaboman ayamobone ben. Kunia anapay mamenfa ofije so enchia adehia eti ya registration na anapay. But so your question be say the say aboaboman enye middle belt so enye aboaboman bone. Yo na say munya ye bone na yansu enye mobone a yete e ba bi na ban so obeyi aboabo town rose efri tetini aban bi na waba wagu kota ba kumpo atrem makra aboabo krumu da ti yete se mobe no ejaye nyina ni age sabre no ononyamfo William Kweitu ana oye MP ene ni panifo betwe aboabo konti mu nyina begina krom se ye be kwan na ani satam ne ye beto mo be primaries mu wia mo beto aba ya ni nyina awe mabeto to aboabo gota krom ejadwuma no ho amomo no mu ye adwuma kakakra bo dwabadwa okwan nyina adwuma asai adwuma no so a ye hu signal bia sa mo to aso ne ana mo to aso kina chese ani kamafo bia nkyere ma ya sa na se da ben pote ena adwuma mo pese beto aso yo abushi amedasi am say eda aboaboman eye de by December na me ba be to mu kire wo de koma ne say empanifo eye say ye ba ababe ye aboabo kwan na ekwan na ye ba be ye no ye be susui from Saufi asane na eba na branch a ekofa himfie ebesi ekwan ni mu ye susui no say ye benya almost about 800 meters no kwari ni Sausra mo bia mo office ni wona abo se bo kwaso dan no ye okoma ti so etwa kwan ni mu e wo ye kwan na o so ye sa cover ti na kan o se na bia yesu ni sunsan enkonko ha amanfo mu fie so wase ye ho no na ye hwe sika no allocation ana aba no na ye be ya babo kwana babo so be bo ma yi a na o se di kan gates e wo e fa ne fa woni be ya de se wo ye kwan na se wa ni drains na nka ho a esuo to a esusan no e be sei no enu te ye se e wo se di kan di drains e ka ho asa di quota no agu so ye susu drains no e fa no na e ma ye 200 kilometers 200 meters na sa 200 meters no na e betimi aye from ahimfie o ekokoko na no e je wo se be se gates so fa ne fa na ye fele na di quota agu so scanner ba de a e betimi aye ta 200 meters e kwan e ti 24 sa na tie de a ene na ye ni kan ye ahimfie ho e ko pime ho adwuma na ye ongoing enti ebi bra contractor ni wi no na de ahimfie on to main road ni so no aba be ka ho ta na ehye no etie enti enye se ebi a ye judgment no ato ho na bom ya se edi kan ye way part 1 ye be sama be ye part 2 no so de aka no ato aso chama wo ka medina radio so aka ti o press oboa adwuma mu ja to ho be pem na masiada Debi intu kasa intu ti so kasa mugusu amoya enye nkure o kasa me no wonya adwen kire se em se bi kan bo ma ne se initially no contractor ne buy no na oba be ye oba be bukota ele mo be na ka di se debi abo se wa ni kan ye grace no na se wo so be quota na e be sei nkure enu nti no ye se ni kan ye grace nka ho na enam se ye ba be grace nti no e be free be se contract violation asesa if say initial contract no not grace him and I say I would grace about the can ho ni say until now o say sign the EPA na after EPA the can no you sign new drawings na you factor grace no e ka ho enu di enu trade man ko achi kakra enu nti so that one ka so say am pass the man for say the but you have to draw your grace man actually man yani mu nya adwen dabi offer buafu ani ko twa wisi be hwa boabu krom de maye krom magya wako mo nta abo a mo de agwata nyina magya gu krom ha mo se mo kwa drawings aba na drawings no emfie ahina mo de beye enye na nado dan kwagufu ado board na mo dim ni ka ba se mo beye kwa ya wakwa magya to gwata mu nyina mu gwata mu tui amena mu tui se mo beye gwata
concrete kura mu fa bi mu nsi magu adu babi de aka nyama gyato mo ntabu nyina gu ababu koma me no kasai nti uka se mugu so amo ya ga aboabo ni bia beka se nye no kore da obi akotia wi gotam ne namu abu ne wodadam mu na mbetutu cha gotam nti da ban ne ehwe mo ni se mo ba site abeto adwuma so bi se won so watch my get so say contractor e ma site enti wa kan me no ka say wi ya me be contractor no so me dem say aboabo man ehia madwuma na wa we me de bet for wa we me de bet for na me sini kwa wo ni me say contractor ni site Pinia, enya abribia na se wo saka me ba monitoring. Ye ba monitoring, ye ba na oho. Okay. Se what we so ba wasan ja hoko no. Okay. Omba mu se dipa ba wasan akọ. Okay. And the election no say ye pa so omra ma so djuma no so na babo man enyi nyamo kwan. Na sa wo oda na mboa. Mbi fi oda na so do da na me djuma ko furia. Nya abribia na me oda. Oh, okay. Enti je sa wo kwa na ni mi se contract ni ha. Debi. Ababo ma ya di mu ho ya papa enka munya ye kuro ma yese ya no kwa dia uka mesra ababo ma ya se perifosa kianso mu e de se be bu bia emom ye be kedi be bia se ye nya ba beto djuma no so na ababo man enya mo kwan mo me di wie kura no me busa ye bia ya ma me Victoria du a o ya banka chepani ene ye papa ye nua be ma wo no nyamfo Alexander Kwadwo akwasi akwa se adwuma e koso aboabo yi ayem bia o omunim hu bi Meka say I say amemwo ye continuity. Chance o ye MP a okoye na breso. Enti afa na ye MP fufure nso aba. Eti wa bai ono so wa be no so wa beto aso. Enti imprempra ye ka say onim hu bia na onim hu bi because si a unim say ono na ye MP. But ayer ye ma ayisa contract na enyo no ye MP. Me bo ana. Debi. Sa na ye ma me so na enyo no ye municipal chief executive ana. Tim prempre womunim hu bia na ese me se wa wo de kan ka se ma no na nyom no mo te ko sa na wonim hu nim die na so wa be ya betu wi so no se ono so tu na ba office so for so se oba be adwuma no enti no wa be die I say ye di ade agyawo ye di ukodie busu apani a e ka wo ho a wo fa e japade so wa wo fa de enti ama me busa sa question say enipa bebre e bo no nyamfo Alexander Kwadwo akwasi akwasobo eni ma me Victoria adu sobo say womu no ye di ewure hwo mu gitumi amom na ye kuro atiti se konte ba ye ntiom nka na mamfo vi say bo apayo ti na mpese wo kire mu na obi ate ase enye bo apayo kra odum say adwuma no na benye no na oduma wo mo e ko ba sa na say obi time na ode buy na ode ne contract akoy enye no ode buy but eney so no maka say ma say American ka show no do ba tuni ode mafia ode madi ho nkomo me no ye ma no nyina atrase ya fa kwan se beba akosia mempanifo na mo ma hu dibadi no se de omo ye wa hase afa na etu wana mo eti besta manfo no se omo nyantu em se December mo mo ye de ba wabo ye ma me MC no ye MP o na me se me wo ta se bi e bai ye MP ateki no se obedi hu dima enti mo me ye leketu bi me ke kasa mempanifo na etu wana mo nya se edima no mo ba beto aso. Okay, mi ja akwa no akono dia abeda dwane se ababofo se sisi ade afono wom akwama fun te gale tinyame aduma busumi we a ye bewuram ya wo mu di demonstration chenchenche be boku kwan no se omo ama site because omo ye Ghana fo ye hu bi pen ochehene osagefo am atofo ripani emno man pen dada John Dramani ma amacha konya kasia so one ne dom ye demonstration wa kwan ho ye te ye ne aye kwan no ti ababu man se ye mo amane ye se busumi a ye bewuram no medebet wa wo man nam si no owura Ahenkan Kwame wo de nyo osika na de wo de hwedwuma ne so de mo fankrama contractor ne aban se busumi a ye bewuram de be si ababu krom ha no ani mewuro do no ene agisere ye be si benyasi nti ya da ase me ya me se da masi ya wie tetetia ono a hwedwuma ne so ko so woni se contractor ni side it is ya nwoso ye ho a mpadefo so te fa kwate wade so so when you ko kanaka so obi tan obi a wo okata so woni nyansa pray with no excuse when as ye ko kan now guys obi di radio aba edna ni te esi obi so a wonim de woka radio is here to find solutions to problems radio ye de aba se ohaw ne bebresa ye name no ye mpa no ye so ye te ade ye twense contractor beba de ono no hwe adwuma ne so no de oye monitoring no ozo oni mpo se contractor ni aboabo we onu ananum ye bebo no news mo bi ate ozo oni mti atwe na adwan ba so ye obabu se contractor sa dent na wonko aboabo
Inti ya tia hwe ni se contractor bebo fuin. Kwama mude o mote Bese we dia wadia Nana banka he ana so Odi Ahenkan ejara no den mi filu ohimu o anana banka e wona COP Mamiti Wado Dankwa former director general CID the current Iroko panipa no ni kurom no kwa num kusibu adu ne hye so no na ohi o kurom wo se abrante o karukrepa Medrebet amanyofo muheye papa Jadi ni adi ramo mogwa mudie next on the bill Ejo bia gaweje awon mensa be pass through any critical questions aggressive Mizubewu Yonu Jaja Bam Rollins SK Japan was wedi anu hwe go Facebook Remo Asumani Ampofo Odi Ahenkan, keep up the good work, but I want your team to call me to explain myself. My heart feelings to Ghanaians. Heart feelings resign. Heart feelings resign. Papa. Obita weni waswa umai ose wonti asie na suba wedie nyo jai suma dan za dia de awudi otwutwa manfo body afe no bia jai gaga de hewo ewe ni ebeto sebe mu ya ayo ba wedie Ora Otua Champo, General Manager of Ahenkan 93.3 FM. With your Deputy General Manager, Obuobo Foriamanfo, and you are the host of the Ahenkan Marching Program. The Mamuina Ache. Program said, Kwakunkruma Africas, with your Deputy, Brian Nancy. The Mamuina Ache. Pacho Mami Gay. Ya Mami, Yenyaba. Ampofwa news editor Afia Ampofwa
Yanko yanima na yamon kakra enkomo kakra enva 1 or 2 bi ho a ekoso. Update on the garbage I will Achimodan main lorry station. Just say if in baller I will Achimodan lorry station ho. Yanko ani here ehun komodidie GPRTU. Welfare secretary Feno Owura. Ohene ba kwabena sian. Obani wadaruma Ahenkan 93.3 FM suni. Yamu Achimo akwaba. Le joso menia. Ohene ba na pano boko de. O nyame adom ne ho ye. Da nyame ase na GPRTU mu welfare no so bibia de dem. Achinwahwe bia ne akire ho. O bibia koso. Boko bibia ne akire ya. Na no be wo dan na aja wati on nti kakra. Me no ka se sisi ade me wo achiase. Achima achiase. Aha. Dwumade bi na do akopie wa na. Dwumade bi na adwuma betia ha. Nkwala ne ba ko ho akamu a police sponsor mu na se me ba na mbeze no. Ana se me be fie. Mo hwe na mo nka na boko be ne de. Ye de nyame ase, ye de nyame ase. Oyini ba no pe ye fra wa nya bone. Achimodan lorry baby a ahyan ni gina no. Ball Asem no. Akosi sen. Yo me da se. Ball Asem ne de madaroma be de mo start busi ahon Asem no. GPR tumpani fon so eti ho anamon ene omo a si hu o ye no mo kasae. Na me ncha de da no adwa da ye twam na ompani ba ko. Aya so ti se mpanifo ewo ebi tare duba no omo atia omo na nti kakra. Me ma omo ba ye branda. Oba beyi container no afi ho aman. Na me ncha de se de omo kan no omo de osi ayoyo. Ama te se omo beyi container na afi ho. Nti busaya na ta na che container no omo ye afi ho. Na ansana obebam no ye me se ni se ya ka ho asem. Branda na ewo na ochibi wo station penny ba kwa former MC Honorable Abla Ankoma Bempon na EPRT for na yedi na ochi nti fa ta konya na so kasa kire ma na wo edum ho no se container no ye yefi ho nti bia nhwe se onfa bola ebegu fom ho na de ese ni se ka bi ya jumla of fom se de omo wo container nkete ma afie fo no bi yaka store fo no so no obi a ohia bi na ko mama ni se de be ya enkofa oye ni bi ama bi o se ya be yi container na fi ho ni nimu de na o di wu ani begu ho dia yen data fo no ye mpreso mausa because social lorry park ho na apart from ka juma ye ho jadi 4 man so e wo ho omo aye ma me no mo ton aduane e ma dra fo ne kwazi yes ni tobi no ni se wura ni go ho sa na se yare na ye den ye fre nti ye be fre se da me ya be yi container na fi o e se ina so fete e se bia zoom la for de be ba no e be di so na nkopa oye ne bia ma na fi e wo area ho no so first no na obi free ni oye wura woni fi a na o ja be gu container no lol pa wo nti me ho de nti e bata e ni se a container ni nsuo ye be se ni se ekete na ewo afie mu omo around nya omo de se ombeji sa nya mani se de be ya lord park o se de amenta de e ho no eni jamba ho omo mo ton bia ne so omo nya ji se bola na egu ho na enu ti obi be cho bia ne kra ma o kasa ho na de ni na goja ye da zoom line for ase this o mi amase samole kana budo na afi no e na se pa se ono ayi masu se di ebeni na odi osenso ayoyo jubu saya na sana etie Enti aja Ahenkan 93.3 FM so bo hu dawura na nyame adom zoom line fa betam eye adakai edi afri ho no sesi mo am we adrobafo metifo omo mo ton poki yes finance so mo yengura omo de ba kogoyin na me sesi no de me se ni se tank senkiti na esisi afie mu no e be se menya bi se GPR tube eye akra station no e be se menya bi asi o ketwa no se de be ya obi be foka na o tim na se de wo kan wa to we kakra na odi no wi a on fa wi ano ento park wonti no penfo be se ketwa no e menya bi asi wo na ye wu sei ene so aye juma mai
Okay. Of I had any abuta nyina say efi a na ka ebe mene odan lorry station no. Ye besi ano kwan. Nyame adom mo so mo de montuma boy ntuma no. Zoom lion fo so ya adwuma pa. Toma batem free we de. Aseda na ye de ma hom. Na ya bomu GPR2 fo so aba so. Se mo ahu se bia se be kasa na ye kasa ne mu na ne yie mu. Ena ne ye nyina ye pe. Nti yen we se efi no so emma biem. Na yen sa me say airtime. Ye fro nyina ye ka. Ye ne ato credit ne for fambo a. No correct. And no, na me ka mo so ye beda mase. Oh, ana mo amutu ye no. Na me ja no akono na we dia ade sede na me de ma na taxi driver for no. So here na say anopa ya na cancel for no. E bi gira bury ho na traffic tin ni na ye cancel tickets a ma driver for no e bi encha embossment a e bi so entoye. Na me stress e me cancel for no ye say anopa tutu no driver ni 40 cedis ye wonya e ma enti no ma say embossment in there any kauna for no AD in so say the mayor kauna for no beto amadra for no mo ho atom they mo nkete 6 cedis ni 8 cedis in there driver ni bi amodin say obeto say the mayor anopa congestion na traffic na ya na bow down ya na also okay and ni na ni say the say driver for ye nyo and amata we na ba nti ni say ni anom and me na no me offer for driver for ni say sa cancel tickets no omodin say ombeto embossment in the city, you come and me kwala taxi driver no. The normal yen say kauna no asem enti bra me ho office na beji na me ni kauna na be kasa na all this kana ba ne dia come cancel for no. Okay. Nti an time for me da masi. The musu ya na mo de ya from news no ma yen say embossment no taxi driver for no mo den say on me call for the office ho e bi o ho cancel for no dia ba ho. No meji na from kauna no mo tiaka e ma on because I head driver for no I said yes, I'm gonna tell embossment that it kauna for Asem. They want to get in there. They want you to know how like that so making at okay. That's what for doing who can see from fine can news with you. Utia in can from news pa on. Oh, me see any team of yeah, that's it. Yeah, now I may be bomb at that's I didn't jam live. I just said no more. Young man, yes, we are there. Your boy, you'll be a lie. The Mojimana because no more count simply, but okay, says a man's why to come out. My area now, actually, as I said, Sabako Bruku. Okay, that's it. I mean, I've been rough. When you had the other, I can't do a girl. I had the party of the Wi-Fi. Of a green year, welfare officer, welfare secretary, GPRT achieving now, Ora Quabinesio, aka Warfare Green. Or there may be Gramolai. Radio Juma. Yaman Kwan. Enkacho nyami no nim no watwe abaponsima aduonu enum 25 minutes past the hour of 8 live on Ahenkan 93.3 FM Jumadi ni din di Asem di ka Asem dia kan ya beka Janso of adwinzi odwa elai Kotie beka for ha mo hadwen kotie beka for Wa pani nanga ze ntie ndu obi kotie na kobo na mane Auntie Victoria di Odi Ahenkan de Yeboah Ahenkan fam no no akokane na no kwaso de mekana kodi mi kwankwanza me amfa me amanga sa mahu no kura makara kodi kwankwanza party for no wo kopa ni sika bi agye wo hemu kwaji o no wo kwasɛ o wonu wo kopa tefe bi agye wo hemu kwaji je mame Ahenkan fo aye wo ne no omo ngola boni o gumu mu hwehwehwe envutro ni ababo na mere betman enyi no waga so no konim se contract ni kurum hai ti ye ka we na kodi ngongonza nyanya me ne betu aka Pacho bet you text message, WhatsApp message, and for Facebook Live.
eno ya Ahenkan 93.3 FM beti ma join here live awa he eno so awo ba bia ya to din so YouTube we ultimate that now we can say Barry videos on your connect obu anu opa fridge ato obu anu opa eyizu ato microwave obi pe dasan obi pe TV obi pe washing machine obi pe ceiling fan and a standing fan obi pe kettle pacho bomodi so be Odi electronics e kira kwan branka be ado aboda ni ma say den na momu no ye high tech promotion ye wunie na minie ade bia opa no de tie anko bia si anko to wadwin wate upe TV ato upe eye tabletop upe deep freezer upe display display washing machine upe TV 32 inches 43 inches 50 inches 75 inches TV tin me say wutim patema na pade ato upe Accra price ye no ye tough Odi electronics who their friend 0550 900 600 Lord have mercy 0550 900 600 0550 900 600 Okay, you go so watch me da ball and some no nyame adom yakope jada kan de free wo ekwema da ho olonyan for ya adu or down zoom lion operations assistant obani an opay yamu achi ba Ahenkan fam so ye ni amenia akwana pano ye de nyame adom pa na mo so e nyango ba dom boko na madwuma no mu brown de pa ye bre pa ene se nje obejai o jere ni nyai edwende me ya aduma to na mo ko mani mutin na wo se ye de mpa ntram ga ze bia oba mu abu o se ade bia de ba obeye mo ensi yo ne hia Dedi kan Ahenkan 93.3 FM yada ma se yade oda ball ansem dwama so amako pagya adaka na firi ho nyame nham why amen na da nje na mun ko pagya ne ntem no ball and bacho me da wase ato abozege for me da ma se pa nyame nham mo bacho ye femi onabo ye wadu eji an ko for do ne femi ne onabo samule me ye soda 7 man soda na south town me da ma no na me ye dmo zoom lion me operation assistant me na me hwe enkwala no ne ball e food na me na me hwe mo so na ebe se ball na be si ho no na ensi ho no mo before na e fa de me ensi ho me ye prepare de wo ya nsako be du ba bi no na man for the ball fie any toilet any jonso adawoma na mo de be sisi em de gugu ho no mo bi se ball na ye bre ni je kan so mo se wa no mo de be na se ho na be gudi na se di container ebi soro mo de ball na ye den egu me di container soro mo de ball de gu na de ba ne se e di container be soro mo de ball gu mo e di gu e di so ma station for no to mo for ball gu ma fe ku be for ngo for de ha je kwa se ni nyano mo aso mo no kakrai o mo tram di yin mo no mo tim no mo sa ko toilet e won so ye no dia no wo ho no mo se e ha je station mo mu se o tre ti amam po flyer mo kan ene se yate e be transe ene mo ko MC on mo ayo na bo toliadu MC o dan so mo mu na mane me bo we no fo na mane se na e ko so nti e be ye fi on mo MC re to apon so say o fem panifo na transe ene fi on mo ne en semra se wa de bola be gu on no ye be chew edwa ko court e ro ko court e bo ka 5 million after 5 million on so no one ya o be ko 1 month for a month one ya no so a ada se ma o prae no wa pra bosome na me ona bo samule bi di wachi na wo pra na wo sesa edimu ka ye no ujimi nyanka ne mutete nka ne na se o fe kwa fa so be ye fe wa ye sese e na ye yi fro mo kan ye di le ka kra ba mo fa nche me e mo ka se me no na zuma ye fo ye ko ba shop ko fodia ngudi 1 week me ba e Monday na me tu wana mo e je brother e ye yi fro no ye yi fro no no so no
small boy a program bo station mo da no mo na so ye ye firi won mo ehye no mo ka kire won enti honorable small boy na so won mo edimla adwuma honorable MC ebo na mane na odi mo dwuma enti na yetamfro nyame adom yetamfro de obi amfa bola emegu won mo first na container ni si won kire sa bola na yitimi ko abubo ya makoma ko be 6 ebo 5 tuoda yakobe 6 efibnada eku kola ndie yakwa be 4 ba ya wada na yedwada no and it because 6 ba madawro ma amkan a etie musufre no so no yetia no yi container fo no abubo ya ne ko ba ko pe ebu ho enyama plan ye de ko ndiama asumdwe aba. Oh, okay. Any honorable, you dance papa near my money advantages here, yeah. Mayi adaka ni de free ono. E kwan ben na mo be fa so a enwura because baby any power dey enwura beba ho. Trotro drivers, taxi drivers, mo to ade ordinary station so. Enye station ketwa esun by trewa. Inti enwura asem container anyway. E kwan ben na mo de be fa so as Zoom Lion for. Me da say Zoom Lion for ya fa e man mema. Obi a obi oda. Yesu so mo obi a da. Yesu sem wura no. Na aya ko to molias. Ye container makko 6. And yes, so be as a baller. What is a property bad man? Rather, I could tell I say, I could talk. No, so on a baby, I'm machine gun solid. I could run and say, fine. And some of the fee. And the year I could tell I say, and a container says, oh, and we are baller beer, Fako. You are Rivalo. You are our boy. I won't go for beer that a beer. Yes, it's a rula. It's Mr. Madaroma. Someone no move a beer in law no more. Someone move from here, member. Na yasasa ba me yesi o se sia de ewura bia hye de ni system ni mu eti me se o da ma se wo ye ewura fa kwakoto mo le ase enfa ngu ba bia na de bia mpelefo ni abe no ni so mu a emna no bedi. Okay. Anya ononyafo anopai Ahenkan 93.3 FM. Yede wase pa se wodi nsemu ya tudwa ne asre odan man ene adehia edi atrencho odan station say said ye bre yansna eja ekwamu da ho no omo hwese ntutue bia Zoom Lion so di agu afom no ye bedi so na boa ma kotokuma ahinkuro achemda emu akoso ate nwan na yapom din so agina ye amen na me ba cho we de me da wase ma me nka me mo obi abaso kakra eye onabo Victoria du MC ene onabo kwasi akwa oya de ye medomase ene party mpelifo amodano medomase enam se me start ye Zoom Lion a aban ko na aban no me bae me fi party bi na me de ba adwuma ne mu ma me bae na party fo bae no omo so mase omo boa me titinu onabo Victoria du obo no modern ba boa me azu hu bola obefre me na me na ya adwuma oyade pa ti bona baso onabo kwasi akwa me frɛ na wafa enko say radio party me frɛ na on fan me frɛ na pɛ na wafa edomu ni bi di niye e wo kwan papa so me domu na so na me da odan fon so ase say de me ye bia mo boa me ene me duma pa me ye e wo dan krom ya me kan fo me ho ba me duma pa ball adman de me stem wo dan fo na ko so no ma ye if the na ball an so ene nyame adom benya assembly man enye party anase bibi eti mekoso no ma ye dwuma na ti me dom na asba yo we dia wa de ho abewo so me Odi Ahenkan Kwame Yeboah people servant baby amemete wa chema ababu bungalow ye for living bread konko na ye de ball agum dasbin no mi pebi na me so me di ball agum na ya na Zoom Lion fo ma befa ekwan be na mefa so menya bi ma ya menya bi me da se pa me se bebi ofie o no yo container bi o no mo e fe skip ekese ena mansen na de ball agum ye free ho na ye free do ye free ho ba so me da se ana afie ku be client na ball man fo tugu form e je yi free one mo de o dasbin de man kwofo a opa ye de ama o da su fie na de ball agum so Odi Ahenkan me no mani o frame ya Monday dasbin na bi no ya me adum ebre aba na de je ne se o ba gi a bo twa registration kakra na bo so me so aso a no watua kakra ama chire mtimi Odi Ahenkan mi pebi Monday ni mi pebi ebi ebedu gwada na mini ha ekwan be na mefa so menya bi registration ya he bo so me so a metua he registration here 30 Ghana no wa fill form na ye de be su fi amount
Bosomeno, a week be a fun of one, and the Bosomeno so a week in 4 weeks. Then the other first and the Bosomeno work here 35. I had 350 old Ghana City. Not what here near a farm out. And the container no zoom line for office. Our come no way. The book petrol no. The office or Ojime Nama, not a flower, or Flamia, but the dad me no, a bebro. Abba, as the son of was a dear Maddy does me. Odi Ahenkan Monday and a pap. O Flamia about 12. Was a better does me. Me body a men fro because I can soon fast only free. Yeah, the red way, but the wood. Me discarded Beja into Monday. Fabra Ahenkan from Bako. Na bra me so me fi ho ba ko nti Monday fam yo nu bra ba jusika papa chome da wa fa ma amanfo be te onka papa I don't know what to make go this FM yes no yes o pem yo ni nyina o pa Ahenkan FM e pa Peace FM I said na you fine any atie we o da de e den mo ko ma nimba ya da wa senti tie we e wo share me so wo share ya ora bu we Nyame adma gwada ye twen das me ama aja otukro mu a Bajama te Odi Ahenkan e da se ya bi shira baba eh nyani aka o enye ni aka asafo onsa ne ho enchi da enchi wankanfo ne ho olonyanfo ya adu ya assemblyman achim odan zoom line operations assistant one was say odan ha de Ahenkan na eko ya ne eko yenya yezi e ba hwiachi yakuya nim a January no sra ende o ekombedi amafo achero next week nyina January da so ho na say January we kura what was that say Oso ebi ma dayo Chocho Radio Papa music yeah Embanfozi edu amanfo ani akaya no Ubo Shada Panua Kai current MC Honorable Victoria Du no headmistress or Shada no school. South school so a producer and intripa. Omu KG, omu GSS, omu sa primary omu primary. I make a minu aketwa kwajobe. Yeah children do abu. Why do you go to school? Abu primary school. Hey. Wabonsa. Yansaka assemblyman a won patemo no nyanfo Michael Asare Sechi. One of them watch you in Ghana, 3 FM so. Yeah, Papa na panabo called there. Yanko Pado, a Yaman Bruce on his way. Namia do yes, young year pa, SD and some day the help out Shadai. Oh, Nippans one no. Nessie and Haggins are human and yeah, no. Would there be Manon area, media for the Manon area. And yet I encounter from cry media for you now. Media for you, Manon area, the Papa Namuliano. Nay, say. Oh, so I tell you what, who in the panel also. Now, I do the Wawa 7 years can see a molding. Now, who of you now wall? There was a sofa brobero. What are you man say? What are you man say? Could I be at a most move to crash in a Mura who came to Nafua and had that lady here that Ampa. I don't see the young so the young to Muda, Uchi Muta Yabeka. Na yanya ne ntia se afa de contractor ACC ne ho boabo ne ho edna ni a kire oda Shadai KG block no mo a hye adwuma simpacho sanete pepepe me faswa me ma o okoko se o de nye no o ye kokwa ya obesran ya na no kure de o nkan ntimi na wakwaba so obesran okoko ilimti nu e ba bese adwane akọ nkan me mo wakwaba bi o the first of the chair and continue lecture area for you na Shada so share activity na let also so at the school for one say and na wo for so mo mabu school ho no nyina parents na teachers ho ne head and na yesan wo SMC school management committee
and so meda umina ubibia ase ya kan ya anke so nko omde ba ebeboa sukulu enumni ade mesene medo ati ubuta mi ya na ya se nkuntieni mbi ati kankuma se waba mi ya se dani bi mamo ahenkanfo bisan se tani amano pere no eboa bisan se mobeka ya nso no na egu so woni nte Ghana nyina asem ye ti poso ati ya yi asem data ne dia so regional quality ka ede beto aso ye ti se ma ya ne ya won so dia wo pre o ti dia omra me ye de tem se ni dia e pelo no na so ati na se egu ka mu dia so a se o ba no asa ba to ni Honorable nti wadaroma sa waso tutu forma eda pate ben na utusu se ebia aberwa be yipuma kwa mu kura na contractor waba site ne hu se Shadai keji no afedi adwuma gusu butubutu se zanza mudi enua nyina gusu aka so bo plaster ne ade eda pate ben pa na odo aso tutu forma contractor be ba site wankasa no kwase woni hu se media me into uka atemia ne abodi ya na me kura o mine pesa me yisikadi amano na menso unzi menye consultant because the contract dia on consultant ono na mostly no tie advice free ho intimi su people pote ya ni hu ni aso atele se enchi dia na mentimi se that dia na that day eni guba ho waso amati for me ni nte enchi dia obaba ba ye jema because eni ye bi school ni person kala ni na ko le ko ku buta ma fashion ni adi ni area covid aba so ni nte e banso mu panan kala ni so ko beto musiku wani adi nti people party mentimi people se that dia na that dia na ko okay na ayembia be bosumi ba ku mienu ntem no atimi afa Shadai school mu ho akọ se school no bobre ne tebia te opa me fa ho yende anope kura producer ne friend kura na menam ruby ya kuma mi tuwa na mo fa na menam AC ni adia me yes oje na mi shiri mu kura no friend na me friend ya kese ko tembe da kata ne te inda na mo di tuwa na mo se una mo keso so me ne okate kura ye reshape kura kano machine wo hono mo apo reshape e ko ni kakra se abo se ni amati ya mo ese ni ate ni na kuswa ye ni de penese o apo anso no ye ni se ni ye mo ni na anso ye bi no ka te se ye se ka ya ba so Honorable Michael Asare Sechi wadaroma Ahenkan 93.3 FM anoped was no wada agye na butra wanya na nso atiri ma chese contract and beba nti beko so monitor oba no sha dwuma senso a yebabo ye ne atifo nyina mane oman ni ye de ne nimpuntu nti e na Ahenkan FM yaba nyame hirawo yo beso weda mase ye bo mabaso mun ko so enye sa na ya mu ruru mu so mu hu ne yenso a mo fa tu jate se ne amaye mun ko so yesa ne mo be se mu ya na adapa no ma akofom na ka te pie ni hinye ni ya no ma akofom kakra enye mu di e media nyina ya da mase yanzu ya danse ibetwini kakra ebo anda sandie ade bi be ya ade se kwatu Transa asani ani be di echiwe Baby baba mo akamio Baby baba no akamio Mami ya ni aupe Nunyira nya uvo Ton Ebo ada sadia Ya yampe Baby baba mu wakamio Baby baba mu wakamio Baby baba mu wakamio Dabi baba mama kamio Dabi baba mama kamio da me DMP oda ha na be action kwa ti me ba magaza Honorable Odi Ahenkan Kwame Yeboah as all correct me MP dey be fa keke me ba ne say you know rapture ho me so me ma party bi adim ala delegate abaji music agodi me brother Let me see when you me. Unzama mamo, me ba the full vim.
independent candidate Achimi down constituency Honorable Odi Ahenkan Kwame Yeboah sum blow action no katazubu moso apupo yae mi ami wa o ma tu ton amachire de bonyumo Sami wedi MP nanka me call floor of parliament a meka twi menka brofo sa na no ze ayi ka twi be fama me keti amo o ka brofo na o timi za manfo ntiase no se ma ozi yi first match na me Or whatever his name. Who the hell is he? The man comes in one, you sack him. Yeah. And then somehow somebody decides that this or whatever it is, it should be brought back together. Is he the only thing that God gave to the football fraternity of Ghana? And you talk about players not respecting their coaches, their local coaches, and that is why they want foreign coaches. I mean, you, Bilovich. Mr. Speaker, he made a very stupid, if it is true, Mr. Speaker, stupid statement, a derogatory statement, racist statement, that, well, he had come to make sure that we qualify for the World Cup, not the Africa. Can you imagine? Look at the kind of mentality. The man is gone loco. He's gone mad. Loco is mad. He's gone off his rocket. Let them get a new coach. If they haven't already sacked him, the sports minister, if he's here, he should be here to be listening to this. Where is he? Where are you, the sports minister? You mama here. What did they make out of? Sack him if you haven't done that already, or you yourself will be sacked. Well, Uti Kroma na what to do, a family, as soon as local. Say local, na say will be about them. The man is local, the man is mad. So, Honorable Michael Azare Sechi. Ozi zenjo for ya no ya. We wakaza wa zenjo. Honorable Ketiamon o zenjo ni. Anu ya kurachi Odi Ahenkan. Osi this is stupid. Say ye omaya ye bre ye peskesi El Shaddai KG. Na yasise skama kochimilo. Na ye stupid nere. Who the hell is he? Comes in one, you sack him. Yeah. And then somehow somebody decides that this or whatever it is, it should be brought back together. Is he the only thing God gave it to the football fraternity of Ghana? And you talk about players not respecting their coaches, their local coaches, and that is why they want foreign coaches. I mean, you, Bilovich. Mr. Speaker, he made a very stupid statement. Mr. Speaker, stupid statement. A derogatory statement. Racist statement. That, well, he had come to make sure that we qualify for the World Cup, not the Africa. Can you imagine? Look at the kind of mentality. The man is gone loco. He's gone mad. Loco is mad. He's gone off his rocket. Let them get a new coach. If they haven't already sacked him, the sports minister, if he's here, he should be here to listen to this. Where is he? Where are you, the sports minister? You mama here. What did they make out of? That's right. Sack him if you haven't done that already. That's or right. You yourself will be sacked. On the floor of parliament, and he has won my heart as one of the best honorable members in Ghana. Passionate and very passionate about Ghana. Subject
Intona buketi abo ensubi enwate. Banufo no bi ya bro widisem Mesu obi o kan o kofa akwachimilo baby ya wo ya bro nipa. Wo ya abro pa won pega na yi. Obi the message to Facebook fellas wow. Also your head is really shiny. What mama so I shine pa. Kwame Asante na emsa. Ni baboni. Oncha video 30 seconds keketimi taken 4 days. Abro ti. Abigail Archery and was it inji ona shada school na mu yi no huo wala nyo wa kwati aso one ayi adware beta bedi nchia Ahenkan from Facebook page ho. Minority is fighting a concern that is totally needless and quietly rhetorical, and if it is true that the implementation of e-levy will make this government unpopular and cause their defeat in 2024. Why NDC don't help them to lose 2024 by passing it? Na eba ka e-levy asem. Wala nyo fire burn you. Ya dwi egro mas e-levy. E-levy wa. Ajwa Roberta Sankabaya yama wadi biasa yebewuru tu diama agare nyanya na nkwa be Blasters coach kenu ane say dede ayu swing the ball
Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajini dra ojikim wedrim Ahenkan 3.3 FM Achima Bravo de Urupon. Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajini dra ojikim wedrim. My name is Ahenkan Kwame Yeboah. Meet Odi Ahenkan. Abu Boga. Oh yeah, Boga. Usola dupa Ahenkan. Ezra Ahenkan. Emime Ahenkan. In the midnight Ahenkan FM. And let me tell you something. This station is a fantastic station. You can enjoy yourself, courageous and cheerful. Radio Papa. Music. Thank you. So fire. Don't fancy bet to me go. Chede. Dedo. Aye, you man, taxi driver. Aye, you man. Kadam, kum. Ha. Sobolo. Again. Ejewu osie depra. Okay, probably so bodu am kaka me nko achem asene ahemfie na me kote ensem ba akome no bi mfio. Yense aka nana amu adadom ono eye project supervisor esaya achem asene jasehene. Achem asene jasene nana wadarma anopai. Wade share wa Ahenkan fam ha yamo achi o. Ya to mpenipo. Akwana pano bako de. O nyame adom bako. Ede nyame ase. Na akwana boso mpra ho ye. Ana ho ye. Akwana bia no obi nim emranti abai boso yeka boso mpra ne hwan e wa chema sene. Boso mpra no no ne boso ma akombre no odi kotokufu ani. Ede kon ye. Ne didi nkunim batra oda na ono sabo yo kom no de no yefa na ya na okata bosom pra de na bosom na nkasa na obo ni di ntina na ya no na ne konfo ono ye no konfo ye yankwala no na ye ba sane afasha na wo de ko adimso mu eno so ka bosom pra amane ne amane amoye ma no no se enfin na bia no ese se ko adimi and your friends you kunsu na afia ye yini dia no yekogina wawa bi wo dinani awani yekobudwa sama ekoso asani na bekani na hawa asana yetia namba na kumba fabu tena aya ko fabu na dia katre aya bosuma na bitia faza bosompra na bosuma na kana dia efreme na ya
Nana Eddie move on so I can't amania ye wa fashion. We dey mpanufo say ye de bo ba ku kum anoma mienu esan say enye ayi afahye ho asempo ne ye frɛ wo enkoma ye frɛ ye di kan tia ona so dada na enkoma no ana mo betia ho ka. Nana we dey yekura na mo daroma monko so me tie mo yo nana nti na wo si mfie na bia na wo mo hye efa no na mfie na masahye mo kwasu mo ke mfie na na kwasu na afahye na mo hye na mo so ahen so ende afi bia ho ana afi bia ase ye hu bia che amu hu bia che ene se ye hin na otie kunya no so no na na akofrempon na minim no pa no fimu no embele voka na se ifia kan sase no nokre e bi fika sase no sa na amane bia si ejai nokre ko si se ye na yi ye na yi bia ansa na asan toa amane no so akramo ndina mu hu bia enti mpacho na na akofrempon a wokwa akura yi yaye na yie no na yaye na yie na wi a ekwan mu abeda ho se enche bia yebehu asane afahye kokuruku no yenye okay yenye no okay afi na ke yese be so esan ahensam bia sisi kurumu ha ne ayidinti pasabasa ye okurumu ha no correct enti dai se kaprosi for no ye se yenye ayi no to wansa na kunu munyo ansana etini aye no na ya sen wadarumo se minima da se wo be kaya na na akofrempon ko na kura be mfie be se ni be mfie du so na se ko mfie du no anisa iti ga mamra ni amane akwa mu no senko ohin kwa akura sa ka hwie bebe mfie sen na kede na ye firi ho na apena nam sini na amamra nyina zo ka hwie bebe mfie sen no de egina bra o ye be kukuro ohin bi sina nem no nyamo ohin su bi sina nem a ono na se so ye na yi okre na we ayi no anako from de na da ha be se mfie so ansa na ye de ohin ba na ka kere fo okay oba ye nan ka se so ye yi no asabe na so na ye sin ya himfie no na kwa na ti dai enji te be transfer na no na sa himfie no ni siwa be tum sabe it is so topa na fa jire gu pom en from afa na nchance na bia maso it is asambe tamane wo odan asene de o ma bre o himfie no hu ye pa from afa ya ni akobo amane no bi nchance na bane de aboso edani juju ya ni akobo amane no ma bi twa no pictures no de call graphic the transfer din ni hu se no I don't know you know like dino e bidi nya they say you da nugu na position of blocks na anunyam no ba anunyam no ba wi a na fi ohin no be ohin dada na yi a no ti yai no ti na ma adaho acha be kum sabe akra no pede no kwanie wa ma ya sum ne yakoma mu aye for bizan say oh boy abakwasem kyerɛkyerɛ nnwoma ni so ye be pebra kra ba hemfie ana ye ba be serew na kwa wo ho a da kwani wa betra ha na woni abon ko bizan say jasen de ne kuro ni de edwabam ti wa de wo de nkomotwetwe na ba besi botai nti aye frɛ wo no so mi hwɛ edan fefefe bi ajes we bega say engrandan ana zaburokyire dan bi ewo Ahenkan FM ye Facebook page sisi ye da so nana sada we ne se eye ahemfie foforo a yesi ama asaneman na na no hey akra na wan na sie empatam ha obi ni ba bia nana wo ka sa akra de wo de aba form wo ka sa empatam ha wabu mfia kakra menyini se ebuomantama ebia wuyi eye yewura osagefo amoatuofo repani a ahemfie bi o ebuomantama baabi menyini yo do ma se we asane ahemfie na eda TV so no no enti asane show dance no kre na mo yasa aso dance ansana ke yasi na de mo ya dance mago dan ma se ya se da bi ni woni ma se wasane na wo dan na wasane na nana enfo na esi edan fefe ya nuonyam e bata hu idi ama asaneman ne nana na matankonya yo edan ni fitia se nyina ne se nana no trans ene hu se edan data no de ene ibubu egu ne kure ndi sabre no na e cha blocks kakegu
na ya sise na dia de bisisim iron rods akekere gu ahenti ho endi ubuso a ya fasa agin na ena owe bi afa na Kwame Danso Mavis construction Memphis also for Mavis also for Senia okay endi oya so ma sise we no mu go dia mo yere mo ho se mu bere na mo yere na mu du ba bi a mo frame ya Mavis mo na se mi fitin da na se de menye so na nanom mo na mo dan no ya mo dia no kre endi ma nyina ya agin se ne nya sa awese mi dia de ji dan na okay endi implication no on my 100 bags of cement ko MP so my 100 bags of cement ononyafo oluwa so my 100 bags of cement Nyankopon nhira no endi no na de sticking ase and maybe na come down so na so some anya I did the blocks and he started sticking ase blocks and the blocks no hoka any a dino foundation editor any the kind of so I map as a dinosaur there being na nanom na kan iti wo no kre and na who say so say about o minor money na o minor san e bo money no ke so si to toto e de mawo dan ko mutia bibi kakra na de fitin side na se san say o minor dan na yisi no kre ndi e kan e san e san ya so da bi o minor inista ana nipa wo ko mo han na so e kuafo no kre nti ne be ka kira won say yen yu bia for nemum ye plot sika ye gine kakra no na kasa na ye bibi afitin adanase ko si se e be du ba bia ye ho kire yan ya e ba ka kira won nti gina ba jo mi na gina ba jo na mi kan sa na wo na jasen ya akrako ye ka kira won na so mu nyina ya tu nti e fitin ase se ti plot no kakra ene di free dynasty it is free as no blog cha na ye ku free as ku do window level of as lantern level and we work am down on by say oh na no mo say mo ni ambre no kre ampa me ho say na no mo bitini aye ho adwuma ampa ene na pe de mo ho ba bishim enso de ho bajim but the ho bajim they said they also for be gina so dem kan no wan hwa ye man sakra mo nya jo ma mo am de mo su na ja se to aso o akramo I don't know how big you know. I just saw you could say you throw down also. The flows you know, on one or two iron rods and a table at the ball. I see I didn't in iron also good so and it's meant in one or the mine. Now, Nipper do so what near almost a boy in Kakanka. Mo on the Mekasa may be born this is here. Emre no be mresibli ampa iti nipa to boy cement kakra ko si se e pro dan so yi yi dan no so pro pe na wo dan so no yen se esoro akwa de o mo yen fen sen kakra mo abe enti mu fro dan no wie ne de to dan so na ama dan na ho fe aisa ifro no ani e kapre ko eni o ne kapre ni sika bebrebe nya ba ko fo na de ma mo ono ano ye ni na ma e ko to ai hollow blocks my year so a sukuru and also also almost 1.5 billion. That's 1.5 billion. 5 billion. It's me and my scanning a cotono DBS. What does I need 1.5 billion mouse say or crony ye DNA na him fiati jikoto and chancing. The DBS for no more than I did the goose so no more than chance and goose so. You know, a home pleasantly. Ene ho normal che say e ko de bibiri ja e ka ho asema ade be say e bi free abre no ko de o man yen pa e ka frequency ono anu ayi bi wo wura Kwame Danso na kuramu abetum a ye two ties ye see toilet seat ye washing base ye say ono no aso anyi na painting bibia ono no aso ma hoye dia anyi no mpani sam kakra meti aka no tie no de bato krata so na obi anyi bi akan na o mahu anyi no se de ya if buy ene baby akopem na ja se de mekane se onyankopon boss so ne asase ne yefo a ewo ode hye Kwame Danso onyankopon onhyira no amen onhyira no papa ena omo bua onye nyina na
enhyira no so ne mpɔmpɔn so no mo ahemfo a mo ahemfie wɔn so a munya adwen sɛ mo ntrama ahemfie no mu nkum nipa ansa na mutu anamo no na nyame nso onhyira mo nso amen amen ade ama ye ɛyɛ ani so na ɛyɛ ade papa yɛwura mfi da kɔpem sɛ wiase bɛsɛe mo atu anamo pa na manyɛ ade fun bi akɛkɛ ɛsɛ yɛsi dan bi asɛ ohwɛ oyiwani enyi wei deɛ ɛfata ahemfie na yɛka ahemfie a ahemfie yɛ den ahemfie yɛ sɛ yɛkɔ asɔre a ka mission house ɛyɛ asɔre no fie nti yɛka ahemfie a ahemfie no yɛ ɔman no nyinaa ɛmfa sɛ headquarters ɛhɔ na nananom fia ɛhɔ na mpanimfoɔ fia sɛ mpanimfoɔ bi firi baabi bɛsra kuro no a ɛhɔ na yɛde wɔn kɔhyia nti ahemfie no yɛ agapade a ɛyɛ ɔman no nyinaa deɛ ɛnyɛ nipa baako ɛfie na nti ɔmampani bi kura aba wo kurom na ayɛ ɔhen na ahemfie no hɔ ɛbɛyɛ den sɛ wobɛtumi ama na wo a woatu ɛna agye sɛ wokɔhyia no paake so na ɔdamfoɔ deɛ munyanya baabi ɔmbɛhyia ɔmampani o yɛyɛ adwago yi ye akora me de da bia me tɛwa do so a mesrɛ nyima no nkɔ baabi o ɛna na me na me kama asɛm gyasen nyɛ na aka odi anka na kana asɛm na me tɛwa do so a me ta ka sɛ ahemfie no akwa sɛ kuro no ana ɔman no ne ti ne sunsum ayɛ sɛ ne jubilee house na me boa na nti sɛ wo kurom na ahemfie no enyina yi a entama mpuntuo ne ani die ne emra so die no entintim akra me boa na kuro no kran so nyina yi kuro no so hinhim de nana jasen woni mpanifo wa chema sane ne yenua pani Kwame Danso ene asaneman adehye ene ne yire ene de asaneman enye ampa ene de asaneman moaye no eye hwesode edma yen kotoku enkuroto awodo a atwahia ne se yebetu anamopa na de medi busa okwan agya okwan ne se ade papa amaye da ban na hensem no so badwo na kuro no atimi apagya se boom na afahye na awoso ne nyina de ho abegyim yo amsa ne nyina wo nyamensem zan se Nyankopon de wo mpaye pama na utie na hensem so utia ya na eto de etimi che nti e mpaye se ọbabọ na ahensem nyina echa ena sa da president ba man so kra no ede kutuku ahensem tu nani na ono ye na so butu ho anamo na ka se na na musu tu ho anamo ko na nka otini so asem ni na nka tino ka mi ka kai ni nyina na nka ni nyina echa na nka odo papa se de ye beto ye mpani fo no na nka aye odo a kru ni nyina be hu so na na ye kwa ne hu se na na ye kwa isan sa ahensem nti ze ye kokora ye si traffic isan so o ma uti so the whole town on one one chia abukunu ma chini no we wa ndi ye bon ho mpaye na aban so fa no ho nyi na kutuku ahensem nyina ncha na sane nso nya ye fa ho bi na enya mpuntu kutuku mayem Nana mi Odi Ahenkan Kwame Yeboah de bibenya me suku ntete ewo Achema Sene Ata Preparatory School ye na de she school na se the pioneers of the school ti asane asem de I am tesabo abo asem me tena asane kakra fan ti asane de me goro ho pa ti kakra me so me kan se akura ade fa wo nyame na munyansa so ma ho ode musika so ayede ama asane man se man temo ho ase na sundwa ma hensem ni mu a na sabi adwuma moye ayadwuma hu akra meboa enti yanso ade anu batum bi asre abu kotodwe se obi bia okura sem no mu no onfuna ni ntu nchirima onfuna ni ntu asene man onfuna ni ntu eye mumpanifuoi na babia kodu bia na mu hwene ye ntwa so na asene emfana ni onyam biem se de tete no na nipa fra chichini benche baboso mpra yam festival no ene de radio station abusu opom heyo ne emfa modawuro na nya fe na nya kono nka Easter bay na nka ya bodwa data ti akura madaroma momodin bia baabi na mu hia ye nyina ye mo amofra ya obuo ne ani diem e ba be som na ya boa masane nso afa ne ntuma pefa ye mamu mo ani adwuma pa maye wasane ahemfie no ya to ase na menshira bu na onshira nso Nana Jasehen awo Achema Sene eye Nana Amwa Dadum ono no ye project supervisor
na tiefo so unya ma Facebook wa hwra de papa Facebook ni YouTube ye de akoto say bam. This is the best edifice of a palace in the eastern region, specifically Achima Sene. La ila aila we esa nka modi abobo infini bata ho. Kaya YouTube na dum. So unya de abobo infini bata eye asene infini we say YouTube na ye stream on ebedum. Na de musuo bow na de ona infini bata we say wom. Radio no be crash. Say that na crash go form. And na crash go form to unim. Now there asane infie. Ha! Asane nie. Kwaku anim kusibu adum. Kwatnase kwatnase. Wow. Kwagu? Akra. Afinatom. Me mwaje? Mejozo. Ahemfie ye hwo Ahenkan FM YouTube page and a Facebook page. Who ni saying? Oh, efe. Eda no munsin wie nso onam kra na etwetwem. Ena said ye tie no nso utum sa be for dime pa no musi no. Abe for dime pa cause se o hwa bonte no na o hwe design some da pillars no. Na o hwe nade no de obi beba betumi abegina so abu akuntu mu kakra je mframa o hwe sa ne mani na hu se abe for dime no musi na ututu na wrema na o hwe mfimfi no so na hwe esoro ne forma eno so sai ka bibi jo sampa eda na blocks any DC enye bricks ne blocks se ja hakreneke no we all blocks eno mu DC tina papa ne say ya bokutia no azame my Michael asi radio for mu bodi so bokutia I started na odi uko dan mu a ba bia o mato ana mikohu ade bi eya mentan hu bi metan wo esikafo dem ayi sa ayi do na ayi bia batausa sa do na so bi shema hu se nipa ne shemu dware nso hu ne ho ka ba ne hu we give ba obi se dware so hu no na o se dware no beto hu no that enye komo ba bia mehu bibia no cho say place ni ye so ho ye big place pa sanyo mani na aduom na oni so mo ba bia kwaku se obi anka ncho se achema sani ahia me nyame adomara kwa ensankyira dwumen ochehe osajufo amwatiofo pani aton safre mama kona himfie wodi mawurawuru atumi say yes this is ahimfie maye adwuma kumase pen mawura manhia ahimfie krobia sante kotoko he this is ahimfie ena oba yen famu ha me kan pain eastern region ha uyi chabia ahimfie ahimfie bia na tipa anyway we da bi mi nyini ebia de mi hu dia da de mi mahu ni dia obia ni ho a ne tipa ne asanya ahimfie na kokobo ade man unse ahemfo no mo nsem dwo a enipa bebre ba bebo o man no sure nipa bebre ba bebo o man no mempu minim dasen grofo broayo mempu mjise nipa ba kope jas he na kan mjise okan na odasani timitam 1.5 billion sani man ni kuro hu donti ye de si ahemfie ma asondwa eden aba ntu pa che sa ahensem se anye brewa se ahensem anye obi ankoboa uti kuro na ahemfie mienu a obi ameboa mo ahensem ye kayo kamia obi ameboa emwa itu kwatokuma ya hinkuro odan ahemfo mo hwe di asane ye mo hwe di asane ye odan ahemfo muntie de yakacha mo no mbacho mo fa different account mewe mbanyo ne live on Facebook ni YouTube muntie de yakacha mo no asane amamre ni amane kwaso no ehya achim daase odan ni kotokuma nyina hinkuro mo ahemfie adwira guze yim yaka am so me yanka ne ko kanjan ahemfie na siwo edan efe adwira gu dan efe we mu ne efa makandifo wo ma anwu am nko mu fie o mu si ho ahemfo na start say ye she edan ase ejom god o money ndampo say Memphis be ba bebo mu me ka kire eyi odan youth no sa wo ye babunu no obi abehye okutupa se di nsamfo ye dede krom na ye mpewa wo ujimi mpanifo ne twasa papa ye den ato panifo so de asem cha na mfa hwenye den enchen ahindie ne ye beto ye beja wako obi di ne wo ye nturu gro bewu
Hwan ba kire bo. Ene na mete America se me beba mewu. Inti se de odehye ba na ofata ne ye amama ne amane agini tuma. Mom ye nta na chipra kope. Na ono nso mfa ne nsusue na kwankere nye de. Emra. Ene o kan ye no. O sei kuro no omoton proto a sika omoteto ho. Ene omo de start. Wow. Enkuro bebre atwa ewu ahia. Anvua ton proto a die. Mum fa nya gwatampo. Wa hi ba kwa menimu no. Okotwa siye. Asiye. Okotwa siye. Ala boys ne wa no mko sie nipa kun proto nim. Hey. So de ngani uso. Sa asase no. Na ebe siye na siye ni didi ko. No o nheda ni form. To oni mi sa enclave ni nyina ekansiye no ho. Na alapa nana. Sa sunjeni ni kuronim. To ono ti oto sa. Hwini wa hoye. Wahu. Nti se na alapa no. And what fast can be rented to be dinner, mommy uncle, south. I know could ha a plot 70 by 100. I quite super baby as need I. And will come on a quite so and penny for say, or one or Yakuan and Yade, abo. Told you all visit when ya a dia when ya sassy busy die. I didn't assume a Simon so 4 margins are quite with my son. I know yes, I say. Now, Colabi, a collab so I collab bonny pa, no force we. Akola bi wi omja akola wi be sie do akwale pro say your mind na esi ya sa aja wajuta akwale kwa na e de obi akosho oh nothing na one be say the for people so plot aje na odaza ni kama ono so na na ja sen tinsem bi ani akia no pay me di agudie kakra be wuram ba on a more serious note na na say asane man plot no motonton omutibitu eno no mo de share dan na say Emma Memphis any on minor dishes to be so more ene asani ne da apaso wo kwan papaso no achema sani da apaso e wo kwan papaso na de di hin wo krom di hin wo krom na toto papaso de Memphis aye no waka bibia me issue bia wa yin waka bibia Memphis hu se kura ayensam enye ensipinsi anaso manyin fie ne left and right no ni say akwai say ayi wa bie adwuma na uni officer be papers wo be yan krata asem ne enfa na betra say adwuma no ti won say sanu mani no ma wanti no atem sika 1.5 billion eno mpo ye bibi eno mpo de so say chance nko na papa ni sika ko ma ko be so nim de ahinsam tie ebetimi ayade aboa na wangaza wudi nsamfo no ye kasa Ibrahim fie wi a so be do na ho popo unu ombo no start pacha na ko so nim say ye wo ba bia se nanado be visit omo a bonso tina kunwam na edom nso gusoro na mo hwe no as a conference hall as a parliament pepe tia asene banya dia ahemfo me tia bobo ahemfi no tada eno zamu de na tadan o say tadan ajime ne dom ntra ni mu wi agbash no asane ate achima boabo adi se te asane ate achima da adi se ton asemu odi na eka asemu odi anka na eka ye brade oluwa emom 100 bags of cement na mo dey start over dansun so ashase go dike twom 100 bags of cement kroma ne bebo ai into wo krom na ye ka ena mo hiwe afa no jajimi no ye ka gwahu krono ye ti efre bibi anto ye fre bibi sei o ma tia wom de asani de na de sha infefe se no as a parliament house we uhu ayi ti engine bia ho dabi pop to of abaya yi ti engine no na say ti engine go say pop Adwa Roberta said, wow, this is so beautiful. Hope Odamai is watching. Nana just say, Piao. Enough of the unnecessary manso. Ochima is not progressing because of manso. Abba. Adwa Roberta, no. That is our palace. Very nice. If I'm a brad, dome. Or say, I, Odiudika, Mimi Frasane, Yahin Fiano, or the Jenja of Facebook.
Nana says, Odi, good morning. I hope you are doing good. I am watching you live from Germany, Berlin. Washa Asenya in view of Berlin. Where's your friend Bafua? We all say, oh my God, this is a nice palace. You do all as an mind. Obi say, good. Nana, come and see Nkwanta. Odi, come to Adankwanta. Come and see. Where is he? Come and see, oh, come and see. Come and see what the Lord has done. Ahenkan FM 93.3, you have done well. Please come to Aprade Ahimvie and see something. The amount for the Ahimvie as an Ahimvie Babutia. Is your Hibia, even as a Nana, Mr. Wa. Meaning to qua, young Quasan Ahimvie. Is your conference on Bay conference? Is your Ukromu? When we are Mrs. and say, oh, he be Ezika Iran where announcement. Oh, you think I don't wear announcement? Oh, information center. Yes, the moon. But my ban is my betting the moon. And ya has them to make. And I set my ban, Miss Oba Ahenkan. I want my 1990 area. Was me no more hina or tag bash. Taught Tutino Museum. Cadon. I want you. I know I'm Potamian Museum or Hina Mababu. Thank you. Minimum hina of a basket. A good go room. That's right. Nina I am Potamian. And sorry, a new creation. Joke. Asania ifeno achoku ahemfo. Nada asumdwebe ba sani ombehye fa no. Me na meye MC. Omusi wia afi utum se bibia betutu. Me se me na meye MC. Na da no muntwe humpu ne omutwi hu a. Agwade omuzo munya ni makeup. Da bi. Eda ni makeup nya den. Emai. Na muyije wie no mutwi hu a. Oh my God. Ana oni baby asini so people so kakra. Ada bi so wuni masa ni cheme. Akwese akwese. Baby mi go school there. Akwese ye poi. Nana frimpon akona jasen ka no. Mimi hu no. Me chia nana. Ansa no. Nana frimpon ako. Bosompra no odi ka wi de na fe nana Kwame de no kom no no. Na ene ne ma ene ko school ata preparatory school. Timi de asania mfie ni ma di wa trantwia. Wow. Na me na mfo bebe no on papa me ahemfo asane o munya wu wonu na ya no empanifo na no munnim amamani amadedo na amansu nti o mawu e den ekọ ana abadi batanga fo bi nsem batanga ono ese mfa no ho wanwi kro no ho nti ono obetimi ni watwema nso na mfie na eden abu de nyansa ade a che wonya kakra to yes oda mfie no e abro empanifo no me abro unze ana hon menti bibia se before ansa na dan bebu no mo ye estimate bi de betale ahemfie no ho tie enya estimate bi a forget about estimate me pese biti bibia se wo no o di ba na pese o ta enti sa nya na so ma ye plans anko mbesi tie ban se na ebu yi mo enya no ko bi o kai wo dada o na so mo betale wo kwa no kra na me be ka kire no no kra ni se manso ni nti na nan mo yemfo nhye da nti fie ho wo fie a wutim ebebu dabi se nyame ni hu se enipa ti fie a emu da said na start say ye edanto a sunsum ntima na je kekraw mo ehu na je to obi ka jo so mo yestimate mo boa manso no mo twene ntino obi ani nyenan ewo ahemfie ho o ye suro ya we ba ja soja fo ni police fo di nachi na wo ko ahemfie na soja fo ni police fo di wachi na peso kire san wo ba kire san wa asane ahemfie na si wo no kotokuman kro ba ko efe na chima sene. They have put up the most beautiful palace to Ochehin Palace. I don't know. Standard one. Ahembro no so. Your receptionist now. Reception now. Tie wo kwa ye be mo akwa aba. Wo be so sua mamra. Unsa mamra kakra jasen no wo kire no. To do reception ho a o hwe hwan. O na kontin ni office ni. Jasen so ni office ni. Nife akono bonzema azanefo uyobu akono papa aso mama ainsema ya debi hwen ewiase tumpo nananom a ya meto o munyansem no na mo de dote esi dan no mu ni se o mo bewu akọ na mo ni so ade wo ni nipa bi so ba besi akye o mbe de o mbeto aso ewiase nso yakọ na nyoma bebre sesa inti dia infua ye dote dan no mu bugu ye no o ma ya ade papa sabe na wo dote dan himfia ne fatawo by nay wo dote dan himfia emfatawo
into so your hand na imfi a wote no .9 in .9 in the 21st century enye den emfatao Agwesh na berry emfatao obawi agwesh Okay, mi be bia line atum. Mi ba be apia menu na firi ho. Na asanefo mfre. Asem di ko. No. Pa po para po. Unya asanya inferi bi hwa bra Facebook live. Bra Ahenkan YouTube page. Ahenkan 93.3. Nzema ya brosu kakra ya betra wadwen kakra ne enko. Mi ndi Odi Ahenkan Kwame Yeboah. On said I know Kwabi Frost and betra enko be kan sema me fire no free ya. Oh. Eni kwanse so so nyoma bi so. No kwa de se ka. 0201944485 0554 0554 820910 Ubet mafre ubetimi ayeden afre na do ajenjiraba. Hello, good morning. Hello, good morning. Pajo Frost o ga so friend. Odi akolo mi ene de me no na program. Yanko akolo. Ne program ne de ni achieve too much. Na odi no kura ni nyangodu me bia on sa ye pass ya kaka. Ni nta me ka. Adan akolo chirem. Mo ni ekotumfo ene chebi hene ochiman. Onye chebi hene tie mami chirem onye chebi hene. Oye bua kwa hene, bua kwa man hene. Mo. Emra na omuhia. Na me hwe UTV. Na wo ene na Jessica panyame fa ne currency o master ana na mo ye MC that means odi o platform huge one odi then answer the pesa odi en fa na abo Ahenkan because edum le bia wo say nya de hojimu ye be ka so already to odi enje but at times you have to calm down yeah but you be tell akwan funa ni why odi wo bia o wi ni source ye kata ye nko mo na ye sra mo ye nya hin ba ko afie we rather than so you brag a lot, but later on you are so relaxed. And in the make at times why you pass your can. After the end of the as an form of media, the one payment. Then you mean slam penifon more done on so. Don't to Monquanem, not almost no Omunamubi, no movie the bay. I say, I am for no more year no. Maybe a mountain to be got would be no more with the moon. Omonia gem, a bronya gem, bonis would be with no. The bomb press a more movie and no mugusun. I'm for many who know I'm not in few because I'm crying in jail. That was that you. Okay, I call you Jiraso Kakra, Miss Mincha Bim Kakra. Sena Oga said, to the Bella Mia Pasha, who is open for I could go on today. Mo. And maybe now we are underground, I want to make travel to Sunka. So what I say. It is an amount dear. Me and Casam. What push me now be a meccassy, but it doesn't say Menka, as I'm a impen former. Iti the metimaka cho say yanam form yansu eguso ye din komo form na ye bwa radin pa say onyame beton super bia eden aguso na aso abapa akolo mi da aso ate mam to the kan on he no kwa mi ben wa me no ye adwuma stela me wo wase fine odi nyoma bebre wo ho wo ye obi a it's I don't know ka so onye and this what the nyoma bebre ni akre no pay because of the American one omo munya intention about the odianya platform no. Now, one time you be a very reduced one or black, they say, no, who is a all clear off cacao due to the mechanic. Because we knew as one mechanic, we knew so underground, but don't one answer him. And there was a man I'm voicing out. Now, who I send the wood slim cracked and yes, they are ready to now say, and our casa, no mum, oh, dear, oh, yeah. It's my bush, no, I'm not even kind of, I don't know what to be. So, the most women intent them, my I go after the years in your never go. Ampa. Ijansho. Me da se, me mo ase. Yenya. Oni sha be bro so ka se friend. We ye 5 PM achim akwatia. Ya da se 5 PM achim akwatia boko de. Oh, akwatia boko patona munso we. Nyanko padon boko Ahenkan fam ehihimu akwatia krodua mu ho. Oh, maji be bia. Ya da mo se. Mo ye bruta. Mami cha mi former MP honorable Ama.
ama say yes siraw ye paucho ye akoto siraw odi uko atem kede odi the whole kede town won ya kwan e wo be bia kronu ma ye tum uko esama ka say the same thing e won pole ye bu aspat Ahenkan 5 years nie Denchembo district no e kwan ba kokora 5 years nie no e kwan ba kokora Denchembo district en ko fo pi sto egu en ko fo tu won sto mu tro oh e ba ni sen ye le Ahenkan na on ya mo o ba zo je say asphalt na bi nu akwati ana ade won ye titi body etu akwati ara na bat o be bi ye fo ra na bat won ye du won won ye half enya fu po half everybody to run about one police station run about say achem takrase e shakwati ase ho de say mfuturo nkwa na okrom ho odi takrase kwan ensuo to a the bottom na sokoto kwan wait ya the papa dabi you move that this way ya ji na kupo na pisro baba be Denchembo na wuzo 5 p.m. 5 p.m. wey sa wufri ahuni abade onu aba omre sa wufri akwati wufri district ni to hwa problem ni yede ba depantina embunto no munya bi no o mi to me ni ngabansa eza obi adwi mpenifu ahimfu ewom mpenifu kede nya adwi nwa obi anti ake na honorable kisi so no MPP regional chairman on free wanchi odi kisi free district wem kisi dem for free district wem ye wo DC of district wem sometimes na ye wo MP ye ban do the MP ni walusu nipa 4 we na 3 we akasie we na se Denchembo district ntumi enkoso a ye ba so bon ye hu se bi se ye fambo Nyankopon wo se ye fambo ye ti kro no mo se ye fambo hwan yo ye ntumi hu na honorable MP sai sisi amu MP fufuro na meboa ampa na mobusa ne sa dentina akwan ye ni na atwa sensai odi MP ori ni ye di odi senka ye ni MP kran ka ye fasi ai Musala musiru adu fona bakutia. Utu bakutia. Hello mi wachi. Bijuju. Wani jabala pobo ko de. Anwani ye wanti na no say you want voice ni biu. Zamba ya che. Aba ya che aha. Ohu. Yehu dai. Iwi ase ne. Aye dai. Yeah, Paul no kai, ma brum Paul. O si mo mo hwem na mo nsia me. Tani am Kristo fi ano no. Eji ayi boy e pata manyira me atani ayi fi me fi Facebook live. Omo hwe no mo tia no. O si de o ton sa se na mo TV tu na mo de sa se. Ayi fi no. Ayi. Ana obi so abeto aso e say dan ko nue no e dan ori a tani o kan no ubu te bia yin fi a the whole series. Yeah. And give bien no but say yin fi we. Na me ka tiro. Yeah. Na ye na bo no mo azu no okoyo wa bon krati obi a. Hey. Wa bon to obi a. Anwa unyina so ne sei. Da bi tie. Ena me so unyina so okra ne sei. Da bi o yakwan from wanti to kede. Me see won fa kwan so na o ka ta okota kwasa akra ba aso okotu galam sei. Aso okowuro fo mu wapi. Adai. Na okoyo oyi kwan. Oni kwan se da bia won ba sa monto mame na mba me kwan me ya mamo oni kwan ko bega se monto mame na mba me kwan me ya mamo na mo yo mbeka no monto mame me ba me ye mo kwan nyina mamo nanaro ye president e kan ye titikaso esi ya won tiri ye o diamond ye o good obekan we asima ka oboa obekan we ye ko atimoti club obegina press on bekan bi we nya dance ye say na do beka say ye diamond intimo na me ka tire wodi me won tiri fie no obegina bekan na nyina wanchi kwa mo ye no amu ye wan na nyi wana so ma ye gota se mri wati tuto gota mu na gota ye titom na o ye gota ye titom na gota m ka tiro se gota ye titom ati ele o mu gota na su no se ye o mu pele tani ne kwanti na me ye da se anwa me mu aje
Jaja. Apolo bago. Adumu. Era sene wa botre ba je fro so ka se free. Me di jimam ka se fla sene. Achima sene na mu na mu kro. Ma hifie na fe papa. O nyame njira o. Odi minimu pa. Sa. Na ku ku suata. Na mi ko suata na me ye boy chef. Boy chef. Naomi. Me ami Naomi onsu a na hima aba no. Yeah. Ne ho ofewu, ne ma no ho ye. Pada ho. De nyame ase a cha ne ma me. Nya mate. Nya wa na nwe se. Ubeni abebia boabo FM ho. Wa na nwe da. Debi. Be ni nyame so be ye no ye den a ebebem. Amen. Edi kakra mpese me kan se asene ahensem no. Ye na ya de shi ni be ni jimi mfura ko nwa menyi sa. Debi. Enti nya botre. Debi. Na nyame boss wo be di hia wo ye den ebebem. Bedi ampa. Nyenya emfa odo ene asumri ntina sene. Ampa. Nyenya metinwa kan we ye na ka ye sole a. Asene be dan ne butu asumri ma enti esre. Because mo ma himfie we de se mo anya botre. Na mo anyu odi hia nkwatra himfie ho na kro na anya na se nkwasi adwuma na maye no. Odi enokle ndi ye mo mfa botre ene odo ntina because ye na ba ko. Ucho ya wetwa we. Ucho ya kan we ndi nesre. Ye ni friku mu a emfa odo ne ntia se nyadwuma. Na asumri me akure. Na mi se mi sada nso one na yere. Ampa. Chia na omi osu ansuma me why? Mate obete. Yo, bye bye. My ba ko na film. Usu beti ma friend 0554 820910 0201 944485. Ye what is your ba me na ba be. Me mo aje o. Rajo voice ni we check akre apon boko de. Jadom boko. Your friend say na ka se friend. Ayi edi ni dia me mo na emu me bo me kuru na me ka so atem no a wa betu because ye mpanyefo ne ewiase ko ne bi mu taata bi but ye mma kwan 2022 me send message na wa wo kana o ka hinsie no na fa che odi ahifie de aban ensi ma tabi oman a wantu ensi ahifie na wo awusi kuro bia wo Ghana ha me no ya adwen because utumi si ahifia ene me nsi hin because yesi wo hin a wo sika yensi wo hin a woni bi no abenom amafo moja dabi yesi wo hin a yesi etin ya say we ye nkoso we ye na before ebe ma nkoso kra na e wa nyama wa ye kra fa wani so eso ye ha de yesi mi huna ehunu engwato na uso mo di kro nso a ufri nso wonya mo yo aprade Marie bomla na mo mehwe yenso ye na look odi ai ekrobia ho onyame bonipa a wote se wo ekrobia no ewiase ne da wotetri nipa na ewom no omo ye be 2 billion kra na ye wo nipa ba ku mienu a omtumi makuru epagya no krepa eye ade a onyame ye na mom ya ha no kwaka wodi awonka ho unyini achema mu de ye fa ankwala asem nya asem na mom mo kwablo cheni a akwala ye yom ne pre police ano oma pachew but omba ye ha ne a o ya akwala kan kan ai je de munye ni na emwa krobia na he na asani ahimfie no hu ni sen me hwe no kura no na mi apo mi hu ba bia me mfa me ntiasio odi ya kura ye ni bi kura no so mo se omo ye aprade ahimfie me a me kasa I can contribute more cement because one ya me fam na one mo ncha se me na me famra oyiwa said asanefo ahimfo no na sha ase o mo piao ena kroma no ene opani Kwame danso no be som me yeah, fundraising yesterday after almost about 10 to 15,000 population within 2 months or 3 months we can do it. More than possible. Open me do I say hello, me moachi. Me jo so me nya Kwame. Oni shaba France na ga safi gro benso. Romeo ni Achimuwanchi. Wanchi fo ni Ahenkan FM de jayo mu nti ehu jai. Oda ma me ne wa na ye koye MP so de bo MPP amanyofo no e wa tim takra abra honorable kejemfo a we ni national women's organizer no. Ye de ekodi pa. Ye jiska ne koye. Na ene obehwe ade a Achimuwanchi ye famu a. Mu fa de ba dim. Ye home respiratory test a ati amanfo e wo kwan ho ton ade a Odi Ahenkan ubetwane.
na achimu wanchi amaka kan enye na original chairman ononyamfo kisi odi MP enye ono ofiri me no ka se kura no ono ani personal interest in Assemblies of God mission house and the White Elephant Library bia omasi wa ha na yede koso abekwam wa ma greda abe funta masase nyese wo mu ji o ma be funta masase na be ju futuro gu yeso na ye humi enfuturo respiratory sector at fini pe wo pa wono wo to awuntimi bie na wo ria sa ko fo mienu we a ye wo mo na MPP timi perform ye mo boye pa Mungafra. Okay, sa mumu dia na awra wo sa abu de emu ye pani bia ndia bam to mu mia kura omani nto pani bia nim na mu de mu pani fo so ye mia mo abu asem na nka members demonstration day tin da ben wi afatu jani die di e biza me no ka sei me yire wa abu me ba abu be he me yire a da bia mi sa tar koko ma se kura nim de nim tese wa she ani ti mo fa date ni tuga date ni ababa na awotwe na ewe meeting wa mo gidi se Romeo ni me ba be board and ya da se ya wi se Romeo we gira so ache wo mre kwa gutra snafa LPM ne bra na ya hwe na yen prepare na eja sports for tumra ade asebidika wa o yale hello this is morning morning Rosa Gazavre efe me wusu me ka se fra babo o wusu agaza fra chima babo asem bi ha me pesa obusa asam man say na asam man udi na ya babo bangalon kwa no udi na asam man ya odi we ka say last year me so say asam man kwa na oju no bangalon kwa na oju na ka say wani mo fie na ni mo kwa na we no collect this one so oju no wasa kwa sha say wo ababo bangalo oba yi man temo na wi Oba Kroma, Odi with a papi sound. I was or the great and the far main road that sound. I want to get it, Tassa. I don't know Mugashi, among was a Kwanwi bungalow, Kwan Pacho. Can I be more? Why? Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Yeah, that's saying. Yamia the morning, but your month's way. Yeah, we are Pamadra. We didn't go point say. Mo. When we send you a fireman, I FN. I can first you send me or dear children or send you with the kind of one on sweat this. Do go say. Down for. Make up with or done like a win. Come on, and penny for. I just send it a share or that. Or done like a baby kind, yeah. Now, yes, fair. Now sending up no more can I say, oh. You this kind say and I'm also listening to no 2 years. Yes, yeah, faster. But he say Nigeria go. Keep some money there. About the depending so. Or the mind there a shameful way part to be fine with you. A one and 2 pound. For the past years I go school could not me use and cannot that 15 years ago. Now it was better. Maso cheap unnecessary man. Me tuni makam pretending I am media. Men primo business and can be dibi. Akwanya. Enye nipa baako dia. Otam so no waba bedi. Otam so empremo ho. Ekro baako na ahemfo ba mienu miensa na ewom. Esa na sa okwo epon entumpon. You come at him kusi. The same thing happened. On he crampo say me adua who be say me say adua o hindi this year menim. Oh, mobo. Yes, me hindi. Na za Ghana hawa no dindin nyina wuni mu hidi. O su dai sa. E pa pre mu metu ni makam to kwasa mi hu puntu. Na ifutu so e bru yen no woni bibi. Aje na mo dia agukuro nu because ifutu na no odin. Njo mo dia adwe. Ifo enye baako. Adwa so mo dia adwe. Adwe ya oni ma adwe. Enya abadwe ya. Aha, you junior and one no. I know me good as a quota. I will hope because you don't know thing. It's a generous no one be good room. Me, I draw me, Sasa, me, pa. Me say me who quota or me, I think we could consider. Me who be that. Me, it is me, mamma, when I hear years and all of that. I
ahemfo no enye baako ana obi obede aba besuo mu hwe ohwe asane die ya omo hyase ana obi esuo mu me kuro mu kusu omo bo saa far wezi ni bi bi sika na wanyefa sika na ma atonsuo mu akose baako fu ebotom akose baako fu botom but asane fo no omo nim nyansa na meka no omo nim nyansa omo ni da ho omo hyase no omo nyankofo esuo mu mu omunyankofo esum but obeye oso na muka sanfa na sika na wo dream se wo de bua na onfa bua oman no na ode ahwe botom na wo ne ma na mo de bon kwan de oti ma ya den ma wi adase edase ya ayo omunyakopon ye adwuma mo radio papa abozege thank you kwagu odi engrato ba na ofatum na menko me pa cho se wo ye osuku ni na se nyame ayi wadom wawie school wawie entoso school bi SSC bi na pe nursing school akwa me pacho this is one of the best private nursing school am be kanfo ediamon ye fe ne Bimax college na Bimax college no se unya nyame mu gidie na ono awofo kasa mo mje penie na kwotwe odin se hwi wankasa benyamfa so pudu abenya free school yi akachi Bimax college ana American for the amount me pacho Ankwankwa school aba na de omo ye nie omo ye courses bi eti se medical laboratory laboratory technology diploma won be kire ama waben pa wom afi bachelor of science in nursing registered general nursing diploma and a registered midwifery and so diploma won be kire ti me pacho se uyo bia wakoma so de ene woni so de hunu ne se obeye nurse ni a bomodin a efo ni nkire ba bia se Bimax college womo pe akache ena American for ma ene anope me pacho wo dan aboabo across ba bibiada nyabotre Bimax for ayenhehye omo ba kro bia mu kro won patem ya de omo ba bia no ma be registration into ba no se opeso de ko nursing school a no akotwe ndin na omo de na fantete papa mu se de be ya ono so benya baby pa asi na ade ba ko de kra ne se Bimax college for se okwaje ntete na wie school boarding kra tom de be kuta ono unya dwuma ntem wo mo kra tumi bua ma onsa ka dwuma ntentem sanse na nurse ni tumi wie school tina fia fe ba ko mfie mienu mfie miensa na aban postino na akoye nsem bebri we ankra de uwie ya womwa wo links a ye be padwuma makoda no aje na ono nso ensa akona no na ohwa akoda de no nursing school wie na sa toduan ma na esa de enyantim pacho fabofra no ko Bimax college nursing school private one on be boa pa makoda no anya baby pa asintem sanse nen kwada hwe ya pa me pacho school ya cha kwan kasa ewo aguna sodru wo mo ben sodro school of business ye twa ne tia fa no suesbu wo mo ben sa school no pa ewo aguna sodru enu ti se opeso school din sa wo so a se wo be ko website www.bimaxcollegegh.com ana so se wo be frɛ ahoma we 0551 528 184 0551 528 184 frɛ na ne Bimax college phone kasa sie ana se frɛ 0546 264 129 0546 264 129 ubetumi akọ Google ana internet na akọ search Bimax college nursing school private one ko hwe facility enkoda ne timusua de enwemo mo de ye nkyerɛkyerɛ man koda no okon be dododo gwa be nsampa oba odi ne koi odi ne ko ba bi papa we accredited to the college we omne University of Cape Coast for na aka bom wo ebatomo eno mu di dwuma na afi National Accreditation Board for so agi wo matum se wo betumi aye adwuma me pacho Bimax college for abofra no kono nkɔgye ntete papa na omebin e wo nasim na omohyehyɛ ni nie baabi on be registrations no me pacho se wo omodin kan kra ya o kama be ye registrations na nti Bimax college de nya so be friend number no frɛ 0551 528 184 and now so says 0546
264129 Demdi twa menka bono tunie Enkrata bi afri Brim Central Municipal Assembly achimda asem na making abeke nsa no paya na etire da so eye sika yebe boaboa no age enwon kaibo we ekoma a taxi drivers and trotro drivers mepamcho obona ni diem mensi no ahye safety opepombo so mene de to so aduasa baako dwada ba yai 31st January dwada ba yai se unim se endorsement unibi anase city license unibia obona ni diem kodun dwuma ansana February boso mene de to so nan adu eno ye deadline edu nessa tax force ana police for kogina kwan so na ye chill na endorsement any city license ne ebi mo ka no ho ana wing street nanim no nioma bu wo no mo awu a waso ba hye papa na city license no mo se wo a wunya bi kura no se wo ba ba ya 20 Ghana cedis se wo ye bi dada ana wo renew so a 15 Ghana cedis ana endorsement no eno no ye obo se etale taxes no no matre Brim Central Municipal Assembly sa de tita mo twa ne cycle na tare taxi no eno so se wo betwa bia to de ho a eno no twa afebo ye 1 year utwa 40 Ghana cedis 40 Ghana cedis pe to drive ani ko twa tale ho na ma waso mu dwo na ye adwuma se wanya wei na so mo chiw efia February bosom ne de to so 9 obosom ye besimi ya na e chiw se untwa za nyoma wei a sika no ye de bet time si num ti instead of 20 Ghana and 40 Ghana no ubetua emoho num sa ana je ne tie ti mi patro kan na hye no so se obakoye wo endorsement any city licenses no nya bi kura 20 Ghana why na renew so a 15 cedis and endorsement no municipal assembly sticker no eno so uni bia 40 Ghana cedis unya twa 40 Ghana cedis na for 365 days 1 year ubia hawo no ayi wadwuma piawo enkratoi municipal coordinating director afeno numnyafo Haruna Amadu Zure ono ena nsasa share efri Brim Central Municipal Assembly achimudan ebanti yenion ma hyenkafo titu na taxi drivers ene trotro drivers no monkai bono no mediasi akram mediasi or whatever his name is. Who the hell is he? The man comes in one, you sack him. And then somehow somebody decides that this or whatever it is, it should be brought back together. You see, the only thing that God gave to the football fraternity of Ghana, and you talk about players not respecting their coaches, their local coaches, and that is what they want foreign coaches.